studio stele hinkwako na le tindumbeni na le ka tindlo ta madzozi ku na studio hinkwako emfo phela itachana leswi nga kona sweswi eku hina event hi ti 19 ta December Asaselemani Stadium. This event it's all about them with supporting artist Yama 2K as mga swivula sweswi ila ku va komba ku ma 2K na lava khale ma swi kota ku hlangana mi va xiximwe ava humeleli va ta mahlweni va vula ku ri imani nkambi leyi va navelaka ku ri yi nga va koho hi ta yi lava nkambi yeleyo hi yi kuma yi va koho ka event leyi ya hina a ku na nkambi leyi hi nga ta yi siya handle leyi lavaka hi voho hi ta yi lava hi yi kuma yi va yi ri koho hambo va lava Michael Jackson hi ta fostera ku ri ya mulava hi mpfuxa a va koho ka event leyi ya hina warila du risimu leri ra warila dude rimbele hi mina na Buju Tshama na hina eka Shangan Gang Podcast Network hi Ravumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12 mi nga kayeli leswi hi swi twini mi swi twini hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza kasi Ravumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu twanani la sonta rin'wana na rin'wana Ravumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela vukhumeri ni mbulavulo seketela rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Shangan Gang Podcast Network. Shangan Gang podcast leyikulu swinene loko mo langusa tafuleni ku na award leyi nga na yona hi nga za hi wina ya best content creator. Yes. A ni fambi ni ri one ni famba na DJ Choir la if ma va tsundzuka DJ Choir amhloniphi va yini so namuntlha va i va yingiseri or i va hlaleri ne na vahlaleri yeah loko se Spotify ne yeah ina ti guest tin'wanyana tikulukumba ngopfu loko hi vulavula hi ti legend ta music wa Xitsonga ni tshami na madokodela kahle la a no tshama na vanhu nje ni tshami na madokodela so va ta va kha va hi hlamusela hi event leyi nga ta va yi ri koho hi December so va ta hi byela swo tala vo ku ri kahle i xini xi nga endla ku ri va tshama hansi va twanana va plana ku ri event leyi why va decide ku yi endla loko hi langusa background ya Dr. Joe Shirimani yi nonile swinene hi side ra music loyi langusa background ya Dr. General Muska nayo yi nonile swinene so hi ta twa hi vona namuntlha ku ri va hi byela yini mfo no nkhensingo hi DJ anda ku before hi nghena ka event ku na ma 2K ne yes lama ma tiva ku ri ku na Dr. General Muska Dr. Joe Shirimani mara a va nge kombeti ku lava hi lavaya so anta ku swi ta va swi ri na nkoka ku ri loko va tshamisa swo kwalano va hlamusela ku ri vona hi mani na n'wina hi mani ku swi nga bayisi ma 2K yeah nga kona inkomu musi ni nga sungula hayi nga sungula a ni ku rhangeli ndlela yin'wana mani mina i me Dr. Joe Shirimani na ku tsakela ku va ni mi xeweta hinkwenu la mi nga langutisa haleni ni tshemba ku namuntlha hi ta tiphina ngopfu ni famba na mfowethu la I think my dream has come true now a ni tsakela ngopfu ku ni nga tikuma siku rin'wana ni tshame ndhawu yin'we na mfowethu yeah say hi ma 2K loyi Dr. Joe Shirimani
Na mina ni pfuxerile ka n'wina Vatsonga Machangani mina vito ra mina hi mina Dr. Chris General Muska Mkhonto ka Shaka Mafumo Mavungwana Gwazi Munti Zikhali Magwaza intukulu wa Vangoni intukulu wa Gwambe na Zavana na mina ni titwa ni ri wa nkoka ngopfu namuntlha ku va kona namuntlha lani ni khense ngopfu swinene ma 2K loko mo vutisa vatswari va n'wina a swi nge endleki va vulavula hi music va nga vulavuli hi Dr. Joe Shirimani va vulavula hi music va nga vulavuli hi Dr. General Muska hi kurisile hi kurisanile mara namuntlha hi ta hi timhaka ta nkoka ngopfu swinene leti hi lava ku ri mi pfula tindleve mi yingisela inkomu so No, inkomu. Mina ni dokodela mara. Kumbe na mina swi ta ni fikelela siku rin'wana. yeah Va ku i dokodela na yena. Loyi i Shuman Maboko. Ni huma ka Hope Forward Africa Foundation. Hi na ti host or ti organizers ta the event leyi hi nga ta va hi vona sweswi hi December. Loko hi honora ti legend leti. So tala hi ta va kha hi swi vulavula va ta swi twisa ku Hope Forward Africa Foundation yi hlangana kwihi na Dr. General Muska na Dr. Joe Shirimani. Inkomu. M4 loko Dr. General va vulavula ne ni tala ku vona most of the times loko vo posta video or post ka Facebook ku ri picture ya vo u ta kuma ma 2K swi nghenile laha swi kha swi vitana Chama Boy I'm trying to check mi right ngopfu swi ri i fine boy Imkhala byo kangala khala so mina nda ku xo sungula nda ku hi Xitsonga i ku hoyozela congratulations ka mhaka leyi mi nga yi decide ku yi endla swa kala ka Matsonga a hi se swi vona hi ta va hi kha hi sungula ku swi vona swo fana sweswo so loko ni chekile this event yi celebrate 75 years yeah 75 years nda ku hi music wa Xitsonga a ni swi tivi ku ri ni fane sungula ka mani lava nga ta hi hlamusela kahle ku sungulani ka dokodela ka madokodela a ni loko mina mani swi tivi sungula hi mara no hi to pose questions ne and then va ta hlamula ku siyerisana loko swin'wana swi sele kun'wana yeah swi ta hetisa hi lava van'wana loko swin'wana swi sele kun'wana swi ta hetisa hi lava van'wana kumbe ni sungula hala ya wona swi ta so na mi hi teka kusuka masunguleni ku fika la mi nga ko sweswi hi planning ya event leyi na ku lexi mi nga xi plana kahle mi la ku vona yini outcome ya ko No, inkomu. Madokodela i khale kha hi tivana. So nte siku rin'wana loko ni tshamini no kumara la akaya a hi se tshama hi honora ti legends vo ti endlela leswi humelelaka i mhaka ya ku mi kuma ku loko va ku va honoriwile leswo ku fika va nyikiwa just an award swela kwala and I felt I need to honor them as well as celebrate them at the same time. yeah Hence, this event is happening now. It's honoring and celebrating their music legacy. That's why me want 75 years. 75 years later, it's combined. Remember, Dr. Joe is doing 40 years now. Dr. General is doing 35 years. So we combine those years. Yi nyika 75 years. Ifike itama and kukomba leswi nga saseka. They didn't even hesitate. Loko nifikani va nyika a proposal ku ri ni kombela ku mu honora. They felt it was due or overdue for them ku swi endleka swilo leswi. A hi languteni ti legends ta hina a hi ti tekeli nhlokweni va hleketa ntsena ku se va lovile. Hikuva exikambe hi ze hi nga va na legend man. yeah Mara sweswi first time in history ka Xitsonga we are celebrating our legends. Va ri kona va hanya and va part of that celebration. So leswi nga kona sweswi i ku hina event hi ti 19 ta December
Selemani Stadium. This event, it's all about them, with supporting artist Yama 2K as Magashubula says. Ilaku ba komba ku ma 2K na laba khali maskota kuhlangana meba shishimo. We'll have the lineup coming out soon. La ingataba iri ari busy na yon. And the leshinga shikombela ina ka balanderi ba ti legend let eku reason ya ku ba delay lineup eku ilaba bona ibosh ba ijela ku ba laba ku bona mani sharing the stage with these two legends. And it will be very much good for us ku yishtiva ku loko na loko event iri kona. It was not our choice but their fans choice ku why itukuma irana this celebration. But the way it looks, even yet to come back, the momentum is good. We have support. Mara shkahle ku ingabana support going forward. Inkomo. Dokotela. Ninga sevulavula ni kombela kumikombela katsongo. Hi xichangani xa ka hina. Loko mi ri ku dyeni mi dya ka ndichi yin'we ku ri na lavakulu ka n'wina mi sungula mi dya sopa loko lavakulu va nga pambulanga nyama a mi nge pambuli nyama ene va swi endla ka yin'wani minkarhi va dya sope va endla ku ri va lehisela ngopfu sope ku ri mbilu leyi u nga na yoho yi humela handle u nga pambuli nyama va nga se pambula lavakulu ni pfumeleleni maxaka ya mina Bujo vakulu ngopfu ka mina a ni swi koti ku vulavula Bujo va nga se vulavula hi ku loko no vulavula swi nga endleka Bujo va miyela va ta ni kuma kun'wani la ni swi lavaka ku ri ni va pfuna kumbe va ni pfuna mina se va ko matsundzuka loko endla ti-interview mi rhangelela mi vulavula na sweswi endlisa njhe sweswo se hi ku titsongahata lokukulu ni ta kombela Bujo va vulavula loko va vulavurile then ni ta vulavula na mina ni xixima evukulu bya voho bya ku tswariwa na bya hi ku sungula ku yimbelela ka music vakulu ka mina ni ta kombela Bujo ni kombela mi ni siphawula na mina ni ta phawula Yeah, no, what an honor. Naku futhi ani nga swi langutela ngopfu mata leswi ni yisa kun'wana loko hi ta hlangana na nkulukumba lowu ndlela leyi nga hi famba ndlela yin'wana ya ku leha swinene swi nga endleka vanhu va ku tala va nga swi tivi and we've been involved ka mitirho ya ku tala swin'we but the only thing lexi ni nga xi rivaleku it's the respect that he's teaching me instead of kuniveka ku the respect that he's showing me the respect that he's teaching me because va ri loko u lava ku munhu un'wana a ku hlonipha u fane i n'wi komba hlonipho i nga n'wi byeli ku ni hloniphi and in other words ni rhandza ku khensa mfo na swi tiva ku hi minkarhi hinkwayo loko hi ri swin'we hlonipho loyi hi kombanaka wona it's out of this world and futhi ke ku ya mahlweni a ni nga ta lehisa swinene na mehe tanihileswi hi siyerisanaku ka swona leswi ni tikume ni kateke swinene including my brother loko ba Hope Forward Foundation Africa Foundation by approach va vulavula yona mhaka leyiwani then I started to reflect back no ku kambe swi ze swi humelela na hi ndlela leyi ni ku no this is for the first time and hi ndlela leyiwani a va ri hi ya ku mi celebrateni a xihundleni va ya ku hi celebrateni in the public including other artists including other legends lava va nga vakulu ka hina lava va nga te ka hina va ku hi kombela ku n'we mi tihlawulela lava mi vonaka ku hi lava mi lava ku ri va ta tsaka swin'we na n'wina so va kona already lava hi nga na vona amhleketweni so I feel very very lucky loko na mina ni tikuma ni ri ka situation leyiwani hi va Hope Forward Africa Foundation so in other words lexi ni nga zama ku xi vula i ku a ni nga ta ku i retirement phela hi retirement ya hina ni ri okay
phela swi nga endleka mi kuma ku se va hisa ka mihlala phansi but then hi marito man'wana music u kahle ngopfu hi ku music wa kota ku yimbelela u tlhe wa ha tshami na le ka wheelchair so in other words mina ni rhandza ku mi khensa swinene obviously loko hi ri swin'we na mfo hi tshamela ku mi khensa and then xin'wana xi ni tsakisaka i ku vanhu va vulavula hi yona this event and a ku ri norho wa vanhu ku kumeka mina na Dr. General Muska hi ri ka ndhawu yin'we sharing the same course and then indeed leswi se swi fika aka nkarhi walowo wa ku se swi ya humelela na mina norho wa mina a ku ri norho wa mina ku tikuma se hi take our relationship to another level loko hi ri na nkateko swi nga tlhe swi translate into making a song together lero vanhu va nga hi vona se hi performa the song that we intentionally put together for the event so ni nga ku mina ni tsaka swinene ni khensa swinene swa ku tala hi ta va hi kha hi swi vulavula ku ya mahlweni ni khensa na mfo ku va hi ri swin'we laha I'm looking forward to a lot of things hi ri swin'we ni khensa swinene kwala ka ngoma dokotela yeah ni ta kombela ku khensa Bojo loko mi swi vekile hi xichangani loko lavakulu va ze va vulavula va hetile leswi va nga hlaya swoho leswi na mina hlaka swoho kambe mo ni pfumelela katsongo na mina hi vutsongwani ni hlaya swin'wana switsongo ni ta rhandza ku khensa va Hope Forward Africa Foundation mina ni n'wi vita Sivara ni ta rhandza ku khensa ngopfu loko va ve na mihleketo ya ku fana leyi swa kala ngopfu va tele vanhu ngopfungopfu machangani Vatsonga lava van'wana va nga na timayisele loko no timayisele ma swi tiva na n'we va nga jima swinene va nga na mihleketo ya ku va hleketa swilo swa vutlhari ngopfu kambe minkarhini ya ku tala swin'wana leswi hi nga tshikaka hi hleketa swa ku va nga swi hleketa va nga swi hleketi kambe Sivara Maboko va ya ta na mhaka ya ku fana leyi ya khensa Sivara na Bojo na khensa loko mi twisisile ku ri swi nga endleka swilo swa ku fana leswi va kona van'wana tinqambi lava va nga vakulu swinene ngopfu ka hina Vatsonga machangani va nga vakulu ku tlula Bojo ku tlula Chris Mkhonto mara a va swi koti ku va nga swi kota ku ri va ku planeka xilo hi tlhangana hi va xilo xin'we ni vuya ka event ni lava ku hlaya leswi ka machangani Vatsonga va ka hina ha ta hluphekisiwa la misaveni loko hi nga se swi twisisa ku ri ku tlhangana hi va xilo xin'we hi swona swi nga ta hi endla ku ri hi chaviwa hi tinxaka letin'wana ha ta hluphekisiwa ene ha ta hlupheka hi ku loko mo swi langutisa ngopfu ka hina Vatsonga machangani vavanuna lava va nga swi kotaka ku vulavula swilo swi twakala a va vulavuli loko va nga vulavuli va endla ku ri hi tshama hi ri ka level leyi ya ku hi tekeriwa hansi hi tindlela ta ku fana teto mina ni hlamala ngopfu ka rixaka ra hina ra Vatsonga machangani swi ni hlamarisa ngopfu swi tlhela swi ni twisa ku vava ku na machangani Vatsonga va ka hina lava va nga dyondzeka va nga tiloyara van'wani madokodela xilungu xi huma hi tinhompfu va ri machangani ya ka hina va ri machangani Vatsonga va ka hina mara na loko hi karhi hi twisiwa ku vava ku fana na leswi humelelaka namuntlha ne a va humeleli a va vulavuli nchumu va miri ene loko vulavula voho va nga hloniphiwa because va nga vulavula hi ririmi ra ka hina ra Xichangani se va yengetela va chela na xilungu lexi xi humaka hi tinhompfu swi twakala swa ku phela machangani va na matimba na vo va dyondzekile na vo i vanhu a hi swi koti ku veni ku humelela swilo swa ku fana sweswo ni rhandza ku ni vula ku event leyi loko ta va hi tshame hansi na Sivara Maboko event leyi hi minavelo ya mihleketo ya hina hi lava swa ku event leyi yi va koho annually
yi va event leyi hi hlanganisaka, yi va event leyi yi nga ta endla ku ri hi twana hi va xilo xin'we. The plan ya ku event leyi yi tekiwile i ya sungula ka Malamulele a Saselamani. Hi vone swi fanerile leswaku loko event leyi ta kota ku famba annually a yi fambe mara hi sungune hi ku hlonipha. Hi hlonipha ngopfu Dr. Thomas Chauke. Hi n'wi landza kaya laha tshama koho, hi ya n'wi hlonipha, a hi na nchumu mina na Buti Joshua ku mi nyika xona. Mara mukhalabye luya u endle swilo swin'wana ka hina Vatsonga Machangani swa ku a ni swi tivi swa ku i mani un'wana Mutsonga Machangani a nga endlaka swa ku fana leswi a nga swi endla. For malembe lawa hinkwawo ka wo a nga va na woho, a yimbelela vuyimbeleri bya hina bya Xitsonga bya Xichangani, a kurisa rixaka ra ka voho. Hambiloko van'wani va ti cinca va ri Machangani kumbe va ri tinxaka tin'wani va yimbelela ririmi ro karhi mara mukhalabye luya a stika ka ku loko hi ku na khisimusi hina ya ha kula, baba wa hina va mhakwa hina loko va ku na khisimusi a va vutisa ka lava vuyaka hi le Joni swa ku mina ro risimu ra Dr. Thomas Chauke na loko ri nga ri kona va ka ku na khisimusi lembe leri. A karhi a endla yini a kurisa hina Vatsonga Machangani. Hi vone swi fanerile leswaku hi ta ya la a nga kona, hi ya fika event leyi endliwa kona ku ri hi kota ku veni hi mu honora ka leswi a nga swi endla, hi n'wi khensa. Se hi koho hi nga ta va hi kume xikhiya xa ku hi kota ku famba hi ya ka tindhawu tin'wana hi nga ta ya ka toho annually hi endla ti-event leti. Hi tlhela hi swi vona swi fanerile leswaku hina Vatsonga Machangani hi nga rivali hambi ku ri tinkambi ta hina ta Vatsonga leti ti nga lova ti kalaka ti nga ha ri kona namuntlha, leti ni ti tsundzukaka ta ku tala ngopfu. Ni vulavula hi va MD Shirindza. Mjece a mina ni nga mukele kaya swilo hi karele ko dziwa hina van'wana ho lo tshama ka ele o katini mina ni lo yima hine. Hi vuya hi ya va ka Mulamula. Tiko ra kahle ka va ka hina ka Mulamula kayo ka Malamulele yo tshama hi ku tiphina gaza akayo hi vuya hi nghena Vukankuri va GT Chauke a va hembanga va khale vako leswinene hinkwaswo mi swi kuma hi ku tirha. Ma twisisa swa ku ni vone tiko ra South Africa ri yima hi milenge hinkwaro, va tsaka swinene ngopfu va yimbelela risimu leri ra ha hi ku hluvukelele ka gaza n'wina. Vanyingi va vanhu va tiko leri va tiva swa ku risimu leri ra Mahlathini and Mahotela Queens, and it's wrong. Risimu leri i ra baba wa hina Obed Ngoveni. Rimbele Obed Ngoveni, mara hi ku Obed Ngoveni Mchangani hambi hi le ka radio swi kala ngopfu swa ku mi nga rita ra Obed Ngoveni, mara swi tele ngopfu mi nga ritwa leri ra ku ri remixiwile hi Mahlathini and Mahotela Queens. Kasi hina Machangani hi ta tlhariha rini ke? Hi fanele hi tlhariha loko swi make njhani, hi endla swilo swi basela van'wani swi sasekela van'wani, ka hina swi nga saseki. Event leyi lexi xi lavekaka hi event leyi maxaka ya mina i ku hi lava ku vuyisa xindzhuti xa hina Machangani Vatsonga. Hi lava tinkambi ta hina ta ti-legend lava va hanyaka hi vunyingi bya voho, hi ta va vulavurisa hi ya va lava va va koho. Hi ta vulavula timhaka ta hina ta Machangani Vatsonga, hi vulavula hinkwaswo leswi nga swi endlaka swi nga ta kurisa rixaka ra hina. So maxaka mina ni tele hi ku tsaka, ingaku Xikwembu xi nga hi katekisa event ya hina yi famba kahle. Na swi tiva swa ku hina Machangani loko hi la ku endla swilo swi endleka, loko hi la ku endla misava yi yima hinkwayo ka yoho ya swi kota. Ni swi vonile mina hi Philip Giyani Stadium hi project ya one of our brother Benny Mayengani. Project liya a yimeriwe hi milenge hi vanhu hinkwavo ka voho, hi rixaka ra hina ra Vatsonga Machangana hinkwavo ka voho,
ku na timovha ti nga suka la Joni la ti ba convoy ti ya Giyani Stadium a va ku byela va ku loko mi ri na movha yi ri na pipe yin'we hala ndzhaku hala mu nga ngheni ka layini ku la ka tiphayiphi timbirhi or 4 or 4 ku ya Yeah. a ku ri Machangani wa tiva ku ri that was the first time ni vona Machangani hi hlanganile hi endla swilo swin'wana swa ku hlamarisa and event ibe successful. There's no event ya hina Vatsonga Machangani yi nga va yikulu ku fana na event liya ka malembe lawa mina nga nawu ya 35 years a yi kona event mina nga yi vona yi fana na event liya. Why? Because event liya a yi hlanganyeriwile hinkwerhu ka hina Machangani ya ku huma Bushbuckridge a va nghene titaxini titaxi ti bad convoy ti suka a Bush ti ya Giyani leswi swi hi byelaka swa ku loko hi swi lava ku endla swilo swa hina hi lava ku naveta tinxaka tin'wana va swi vona ku ri hina Machangani Vatsonga hi twana hi nchumu wun'we ha swi kota. Event leyi hi lava swa ku yi fana na event liya kumbe yi va yin'wana event ya ku na yona yi variwa ka ti-event ti nga ta va ti ri koho ka ti-event ta hina Vatsonga Machangani. But mission wa hina i wun'we ntsena i ku hi nga toloveriwi hi tinxaka tin'wana hi ri koho hi langutisile. Namuntlha ni rhandza ku khensa lava va nga organizer event liya va nga organizer that march liya ya Vatsonga Machangani na va khensa lama nga kona vafowethu ni hluvula xidoko ni veka hansi na khensa hi leswi lavekaka leswiya loko hi sunguniwa ku laka va swi vona ku ri na hina hi nambara leyi yi nga koho la South Africa. Ni tlhela ni khensa ngopfu na lava nga titsongahata va ya ka event liya hina van'wana a hi ri na swin'wana a hi swi kotanga mara timbilu ta hina ti ri kwalaya na hina a hi toyitoya hi ri karhi hi langutisile ka ma-TV hi toyitoya na vona. So ni lava ku vula ku hi ku tsema katsongo mina ni khense ngopfu mhaka leyi ya event leyi ya hina ingaku Xikwembu xi nga hi pfulela tindlela ti-artist hinkwato loko mo swi langutisa na sweswi ha vula ene hi ta vulavula hi ri ka valandzeri va Xitsonga va music wa hina wa Xichangani a va humeleli va ta mahlweni va vula ku ri i mani nkambi leyi va navelaka ku ri yi nga va koho hi ta yi lava nkambi yeleyo hi yi kuma yi va koho ka event leyi ya hina. A ku na nkambi leyi hi nga ta yi siya handle leyi lavaka hi voho hi ta yi lava hi yi kuma yi va yi ri koho. Hambo va lava Michael Jackson hi ta fostela ku ri ya mu lava hi mupfuxa a va koho ka event leyi ya hina. Kambi leyi yin'wana va yi lavaka hi ta foster ku yi va koho hi ku event leyi a ya Dr. Joe Shirimani a ya Dr. General Muska i ya hina Vatsonga Machangani hinkwerhu hi fanele hi huma ka swilo leswa ti-politics na yini swa ku tala ngopfu. Ni nga se yi pfala ni yi heta But Joe Shirimani no ka ni nga tivi swa ku ni nga endla yini kumbe ni nga nghena njhani timbilwini ta Vatsonga Machangani swa ku hi kota ku mi hlonipha ku yantswa ka leswi swi endlaka. But Joe mina ku sungula ku hlangana ka mina na yena a ni nga se va General Muska a na ha tsala tinsimu ta vo The Late Ntombi Marumbini ni producer tinsimu ta vo Ntombi Marumbini ni nga se yimbelela. Okay. So But Joe vo ka va nga swi tivi namuntlha ni lava ku humesa xihundla But Joe ku ta ka vona ka studio xa hina xa Shandel Music la hi nga sunguna kona va my brother Penny hi sungune Shandel Music. But Joe va te laya va ta hi company ya BMG va ta recorda sister Esther M sesi wa hina sister M loko va ta va fikile laha va recorda wa tiva hi navela mani hi ri handle hi va vona va nghena studio va huma hi navela wa ta mina ni navela ku ku na Machangani ka hina lava mpela va swi endla swilo va nghena ka swipfalo swa ti-glass la ku nghenaka valungu ntsena ma twisa ku ri ni swi navela swilo sweswo kambe ke ni swi vona swa ku leswi mani hi ringeta ku tshunela But Joe va recorda album liya. But Joe va te va heta album ya sisi Esther M ku va ku tumbuluka mitirho ya ku va fanele va endla album ya But Penny ku va na mina ni nyikiwa chance ni sungula ku ve ni endla ni tsala tinsimu ta Ntombi Marumbini ni producer tinsimu ta Ntombi Marumbini. So mina namuntlha na ku humesa xona mina ni langutise But Joe
languse yena loko va humesa Sister M ni humesa Ntombi Marumbini va ta va humesa Hasani ni humesa Pensel va ta va humesa Khazamula Mkhalabye Khazamula ay na mina ni lavetela ni kuma swo ke imani ni nga ta mecha ka buju phela leswi a swi endaka swa karhata Yeah. ni lava ni kuma swa ka no netele ni ku hayi mani yimela men'wini Yeah. se ni ku General Muska so always mina buju an langutisile leswi swi endlaka na mina na ku fana na buju na ku fana until hize hi fika lani hi nga tivana hi kula kusukela siku leri hi nga tivana hi rona hi kula ka music industry xikan'we tinsimu tin'wana ta General Muska vanhu va ka va nga swi tiveki ti recordiwe studio xa buju ti mixiwa hi buju tinsimu ta vafana ta ku fana vo kufa ku etlela ma society ti recordiwe studio xa buju warila dudu risimu leri ra warila dudu ri yimbelele hi mina na buju Yeah. so maxaka mina ni la ku vula ku ri hina Vatsonga Machangani hi nga ti chavi hi na power a swi nge endleki u ya famba Cape Town liya hinkwayo ka yo u ze u vuya u nga kumanga Muchangani na wun'we a swi nge endleki u famba Durban hinkwayo ka yo u ze u vuya u nga kumanga Muchangani na wun'we a swi nge endleki u ya Rustenburg ti-province hinkwato tala South Africa ku na Machangani leswi swi hi byela leswaku hi na power mara power ya hina ha yi tumbeta this is the time ku ri power ya hina yi humele handle kun'wana na kun'wana laha hi nga kona a hi twakaleni ene lexi xi endlaka hi hatla hi twakala hi music ya lomu hi vuyaka kona music ya ririmi ra hina a yi dumeni tiko a ri dumeni tiko leri hi music ya hina a va swi tive swa ku hi kona hi ha twakala mi ta swi vona mhaka leyi ya ku hi tekeriwa hansi nkarhi na nkarhi loko ku sungula swilo Machangani ma fane swi ta hela swi sweswo na mhaka ku la South Africa ku la ka hi dyondza history ya hina vanhu vantima Africa hinkwayo ku ri hi ta hi kwini hinkwerhu ka hina hi vanhu van'we hi vomakwavo hina Machangani Vatsonga futhi loko a swi ya hi ntiyiso a ku fanele va hi hlonipha va lava va hi hluphekisaka a ku fanele va swi tiva swa ku hi vomakwini wa vona mara sweswo hi ta swi vekela siku rin'wana hi ta swi vulavula ni rhandza ku khensa va ka hina ni khensa buju Sibara ni khensa ngopfu ni khensa na vafi va hina lava va nga hi siya lava a va ri vayimbeleri lavakulu hi nga ku na n'wina mi nga pfuka kwalomu nga kona mi yima hi milenge event leyi yi tiya ni vulavula hi va the late Peter Tinet the late Paul Ndlovu the late Matshwa Bemuda the late Sam Sikiza na van'wani hinkwavo ka vona va MJ Nhlungwana va Obed Ngoveni va MD Shirindza hinkwavo ka vona van'wani ni va rivalaka hi mhaka nkarhi na ku vona a television phela hina Machangani ya chava television va la ku hi duvula ingaku hinkwavo ka vona va nga pfuka va yima hi milenge event leyi i ya vona hi lava ku veni hi ya tihleva hi vulavula swa ku i yini hi nga xi endlaka swa ku hi kota ku pfuna hambi hi lava va nga lova va nga tinqambi ta hina ta Vatsonga Machangani i yini lexi nga tshamaka hi vulavula na mindyangu ya vona leyi nga sala hi continue ya mahlweni hi hanya loko mo langutisa masirha ya vafi va tinqambi ta tinxaka tin'wana mi ta khoma hi tingana mi ya langutisa masirha ya tinqambi ta hina Vatsonga Machangani mi ta khoma hi tingana mi ta rila nga ku va ku lova tolo mi rila loko mi fika va mi komba dasi va mi komba ku hi n'wi veke kwala a swi laveki swi sweswo swi lava hi tlhangana hi nga Vatsonga Machangani hi tlhangana hi famba hi mindyangu ya vanhu lava nga hi kurisa loko hi kuma swa ku na swin'wana swi karhataka kumbe yindlu ya yena a nga etlela ku ya ha vonaki hi hlanganisa tinhloko hi endla yindlu ya yena yi vonaka vatukulu va ye switukulwana swi ta ku tiva swa ku lani ku etlele kokwani wa vona mani loyi a nga endla yini ka rixaka ra hina Vatsonga Machangani inkomu maxaka mina Hey, yeah. No, DJ Kensin la ko butsa iya right Michael. Ya twala. Okay ba. Na la ko butsa la hala ska sa tira hope ne. Ku event yo fana lewan. E khali ri kona mhleketweni kumbe mi planning and then why so swa loko same time tshama asim okay. La ko endla ntirho lo nga hlanganisa Vatsonga hinkwavo na Machangani. Why ku bilonga rako. Yeah, inkomu xivutiso xin'wana xa kahle ngopfu. I had this idea for the longest time.
kuna minkarhi swi I think 4 or 5 years back hi tshame swi vulavula swilo leswi yeah mara loko mo tsundzuka xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa kumbe ni va nyika leyi ya leswi a na ha swi hlamusela ku loko mihleketo u ri na yona kumbe norho u ri na wona loko nkarhi wu nge se fika hambi u lava ku swi endlisa ku yini swi fana na loko maybe u lava ku endla business hambi wu ri endlisa ku yini loko ku business leriya it's not meant for you it will never happen vo dokodela a ni a hi lo ve sungula namuntlha hi ze hi nga swi vulavula na malembe ndzhaku but because nkarhi wu nge se fika a swi humelelangi sweswi immediately loko swi ta no twa nkhinkhi I think ni fonele na dokodela hi ti 31 ta December if you remember ni ku lembe leri mkhulu hi fane hi vona ku hi endla swin'wana and indeed because nkarhi sa wu fikini swi humelerini later around February we started discussing about this thing we met the three of us swi kumeka ku we share the same sentiment laha namuntlha mi vona ku hi tshamela hi vulavula hi yona hi mhaka ku nkarhi se wu lo fika ya inkomu yeah no swivutiso swi tele ne mi nga chavi a swi swivutiso swi tele mara ya mi yi vekile and ku na leswi nga menxioniwa hi Dr. General Muska swa timhaka ta unity more especially ka artist ta Matsonga i swilo leswi na mina every day ni swi preachaka ku ri ingi hi nga va xilo xa yi-one ni hetelele ni vula swin'wana swa ku loko a hi nge ti-artist ta Matsonga hinkwato to hlangana ti va xilo xin'we there's no way ku ri loko u lava ku endla event as artist ka group liya u nga ka u nga yi tati ndhawu because ti-fan ta ti-artist leti va ku tirhi laha ti hlanganile ndhawu obvious swo boha yi tala so mi mention mhaka yin'wana ya kahle ngopfu unity ya laveka kahle kahle so ni lava hi nghena ka legacy le legacy ya n'wina actually event leyi yi vulavula hi legacy ya n'wina mi ri vambirhi na music wa Xitsonga that's why mi mentionile na ti-legend letin'wanyana so ni la ku twisisa kahle ku ri loko hi languta ka malembe ndzhaku or gondzo ra n'wina ra music mi ri vambirhi madokodela ma mina i xini xi define ku your music journey okay leswi hi nga xiswona I think that's the first answer yeah leswi mi hi vonisaka xiswona and also na the impact that we made ka industry na matikhomelo ma hina and then it's an education in itself yeah aka the coming generation because sometimes loko ni famba patwini people mistaken me for my boys nkarhi wun'we va na ku hita loko ni jikisa nhloko time sorry man a hleketa ku ri i brace or a hleketa ku ri i ma swi vona because it keeps you matikhomelo ya wena na ku hlonipha craft ya wena it keeps you young yeah na loko u appear aka vanhu va vona munhu loyi va n'wi tivaka ku nga celebrity ya vona because we have very serious sad stories about the artist ta ka hina leti mi kumaku ka nkarhi wa sweswi because loko mo langutisa a hi nge 40 years a hi ntanga ya munhu in fact mina my peers at this point in time ni nga teka ku van'wani se va teke mihlala phansi ma swi vona but la hi suka kona na mfo ku fika today we still standing and then we understand that the fact ya ku ri swilo swi cincile and then minkarhi ya generation tin'wani but na hina hi va hi tshama hi ri kona to remind people ku ri we are still there nkarhi wu ta fika laha mi kuma ku ri obviously swi ta boha ku na milenge yi tsandza yi ala and then hi va pfulela space kahle kahle xi to hi raha xona space hina hi nge xi pfuli xi to hi raha ene swi ta va swi tikomba mi kuma ku na loko va ni buka
loko ri ku ni tshama Pitori loko va ni buka Mpumalanga tigigi timbirhi swi ta ni tikela ma swi vona but then ku answer that question in full i ku what defines our legacy is everything that we have done and na ku generation ya sweswi yi nga twi hi vaku yo fanela ku yi swi vona na ku swi twa hi swi vulavula hi nomo wa hina ku vayisa lava va ta va huma kwihi the same way as history ya hina Vatsonga Machangani yi nga distortiwa hi kona there's a lot of distortion lero mina I see a lot of people today kona va sungula ku tiva ku Matsonga Machangani this why today why now fane ku va na ku Mtsonga Mchangani this why now loko a ku nga humelelangi swilo leswi swi humelelaka Joni a hi nga ta yi khoma topic leyiwani ma swi twisisa why now are we supposed to now start to want to differentiate Mpumalanga na Limpopo mina ni ri lava va Hope Forward Africa Foundation it was a prophecy because mi teke Mpumalanga na Limpopo mi hlanganisa mina no huma Limpopo Dr. General Muska va huma Mpumalanga ma swi twisisa so that in itself it tells you a lot to say nkarhi wa ku fana na lowu it was eminent and a ku nga ri na hi ndlela yin'wana hence the event leyiwani hi nkama loyi yi nga ta fika event ku ta va ku humelele swa ku tala all these matches and everything ku ta va ku humelele ti-result ta ku tala ngopfu then that's where the whole thing is going to start to make sense loko se nkarhi walowo event wu fika yona we are going to sing a different tune ma swi twisisa so mina na mi khensa swinene and then at the same time loko hi ta kota ku dyondzisa vana va ka hina ku okay fine this is General Muska this is Joe Shirimani this is where they come from the question teto va nga vi na ti-question va hemberiwa vo fanele ku va swi twa ka hina yeah so I think the event in itself yi na matimu ma ku tala swinene and van'wana ti-artist leti hi nga ta va tisela tona hi ku ya hi nkateko wa ku loko hi ta va na vuswikoti ku fika kwalano va ku tala va ta sungula va vutisa i mani loyi hawu kasi wa ha ri kona hi ku navela ka hina that's what we want to see happen hi lava ku va vona va ri laha hi celebrate na vona va kokwani George Maluleke ma swi twisisa la matimba yi nga ta fikelela kona we just wish to see them there na ma-2K hi mateka hi maveka laha hi ku ma va vona hi laha vatswari va n'wina loko ku ri na lexi mi lavaka ku xi dyondza xi dyondzeni aka vona ma swi vona and mi ta swi vona na maendlelo ma kona ya ta va ya ri xikhale phela ya ta va ri lama ya xikhale kasi this is out of fashion man amen but where do you come from this is where you come from ma swi vona so ni nga tsakela ku loko so endleka tanihi hi ku tatisa marito ya mfo loko va ku hi ye asaselemani for a reason in addition hi ya teka ti-blessings aka kokwani Chauke mina ni va vitana kokwani Chauke va ri na mzala ni va vitana kokwani Chauke kokwani Dokodela Thomas Chauke ani ri phela no hayi mngana wa mina i mngana wa mina kokwani Chauke so mara ni va vitana kokwani Chauke so we are going to ask for blessings loko va hi blessile we know ku this event as va vulavurile general ku yi ta va annual loko yi suka laha yi fane ya ka hometown ya mehe kumbe ka hometown ya Dr. General Muska Bush Tsanini ma swi vona hi ku navela ka hina a hi navele ku ri yi ta humelela Joni mara nga ku hi hlahluverile ma swi vona ku ri swa Joni a swi tshamiseka like event liya ma swi vona everything happens for a reason so yeah hi ntiyiso ni nga va ni hlamule ni eda ka swona mara the legacy ya hina it's defined by the results yi ti humesaka ka vanhu and it's not for us to tell people ku ri legacy ya hina this is i vanhu va hi byelaka ku ri legacy ya n'wina yi njhani yi right kumbe a yi right na ma swi vona ya na mina ni titwa ni ri wa nkoka ku ri yi sungula hala kaya event na mina uma kumalamulele phela swi vula ku na n'wina mvhete mi tikuma mi blessing ya ne no DJ mina no la ku vutisa xin'wana ne loko mi ri madokodela mi ri so a ku na n'wana kumbe xani ni ta ku va kona vantsongo
kwala nga yi tivi ku nyoxi ne a ku na la nga yi tivi ku nkava va nga heti i tinsimu ta leti ti nga humesiwa khale mara ti hi kurisini za hi fika laha so loko mi ri vanhu lavakulukumba so hi ndlela leyiwani xana ku na swin'wana mi nga swi rhwala emakatleni hi ndlela yo kombisa vana lava ha taka like do you have any kind of responsibility ku mi komba ka vana lava ha taka ku ri okay eka music ku hanyisiwa so ku tikhoma so ku u fika ka this level or this age wa yimini wa tini because ku na vanhu lava va nga va kona vantsongo ngopfu va nga sungula music even then va teka 2 years 3 years va tshika music mara we're talking about 75 years that's a milestone so how do you do it like mi fike njhani lawa and what can they take from the journey? Yeah, imani ihlamula no lexi xi humelelaka music ku hlamula kwalano ku na mhaka leya ku ni ta lava ku vuya ngopfu ni ta tlhelela ndzhaku ni ta sungula ndzhaku ni ta ta na yo kahle Yeah. ka mhaka leyi Buju va nga yi vulavula ya ku hina vini namuntlha loko mi twa ma 2000 va ha vona General Muzka loyi a nga na 56 years okay i chama boy va vona Buju i ku tikhoma kahle Yeah. hina hi dyondzisiwe music hi vanhu lava a va ri na matikhomelo ya kahle vanhu lava va nga hi dyondzisa leswaku loko u va artist u fanele u behave so ku ri u kota ku ri no xindzhuti lexi xa wena xi tshama xi ri koho behave hi ndlela ya ku fana na leyi hi lexi xi endlaka mina na Bujuwa na loko mo langutisa sweswi na ku tshemba ku ri a mi se tshama mi twa hambi ku ri ka ti-news kumbe ka yini va vulavula swo huma endleleni Buju kumbe va vulavula swo huma endleleni General Muzka Yeah. i matikhomele na ku tiva lomu fanele mi va mi ri koho hi nkarhi wihi swi baluleke ngopfu swi swelo wele namuntlha minkarhi ya cinca namuntlha hi vulavula hi ma 2000 ma vona swa ku life ya vona va hanya njhani ku na rito rin'wana va ri tirhisaka masiku lawa va ngo ku na beef mina Buju hi tiva beef ku ri leya ku dya hi wona so when it comes ka ku beef yi hlamusela swin'wana loko se hi va vutisa kasi beef leyi n'we mi vulavulaka yona mi nga woxeni hi dya xikan'we va ka haya hi vulavula hi swi swa n'wina hi vulavula hi ku luya na luya ku va na yinini ku va na yinini so when we sit down and we realize ku ri beef leyi va vulavulaka hi yona ya masiku lawa va dyaka yona a yi hisi ndhawu a ku na lomu hi yaka kona hi beef liya because loko a hi ho twanana swi tele hi nga swi vulavulaka njhe hi Vatsonga Machangana loko a hi ho twanana hinkwerhu ka hi nga tinqambi hi hlangana hi swi kota ku endla event hi tsaka xikan'we hi swi kota ku ri luya na luya va endla collab va yimbelela xikan'we hi swi kota ku reason ya music ka hina rixaka ra Vatsonga Machangana i ku hi tshama xikan'we hi tsaka xikan'we ku nga vi na beef leyi va vulavulaka yona ku va na beef leyi hi ngo hoxa hi dya nyama hi tsaka hi mhaka ku sweswo swi ya swi hi divide ngopfu ku ta va na lava nga ta rhandza wena van'wani va rhandza mina siku sungula those divisions na yinini so mara hi rixaka ra hina loko hi divide ka hi ya kwini na makumu ya koho hi hetelela hi nga fikanga ndhawu so makwerhu hina mina ni la ku vulavula mhaka yin'wana van'wani va ta vanhu ka mina va ku mara wata General wena Buju maba man mara wata loko a mi cinca music lowa n'wina u ya nyana ka ma2K u ya nyana ka sweswi because hi twa nga ku music lowa le ndzhaku ngopfu so ni ze ni va hlamula ni ku maxaka ya mina ni ku ku na cold drink yin'wana va yi vitanaka Coca-Cola ma yi tiva na va ku ni Coca-Cola ka hina hi hanyaka la misaveni sweswi Coca-Cola yi tumbuluke ka hina hi nga yima hi vulavulaka la a hi nga se velekiwa loko mo yi cheka ku Coca-Cola yi tumbuluke rini mara until today Coca-Cola yi xavisa mamiliyoni ne siku na siku yi xavisa mamiliyoni ya ti-Coke hi siku
a yi se tshama yi cinciwa mara a va se tshama va vulavula leswaku mara why Coca-Cola yi nga cinciwi yi fakiwa na lemon nyana kumbe a va tshama va hlaya why ne if xilo xi ri kahle ne a xi na nkarhi wa ku nkarhi lowu hi wa njhani kumbe wa njhani mina na Boot Joe when we started music ne we believed na lava nga hi dyondzisa leswi swa tikatara na yini swi chayachayaka eku chaya leswiya i nchumu xin'we hi chaya keyboard yo va yin'we a guitar it's one yo chaya what is important ka music is the message that you delivering u lava xilo xa ku ku seketela ku u kota ku yima u vulavula ene hina loko hi vulavula hina tinkambi hi yimisiwa hi tikatara na ma keyboard but the music is the same. The difference is the message that one will put and that one will put. And that message uso hi wo wu endlaka swa ku vanhu va rhandza leswi nga swi vulavula hi mhaka tinsimu ta Boot Joe tinsimu ta General Muzka ti ta khale na sweswi ne vanhu loko va yi chaya ngoma ya General Muzka ku fa ku etlela munhu loko yi chaya a yi twa hamba ri 2000 loko o tshama yingisela message ne un'wana kuma ku feriwe hi mhani un'wana feriwe papa loko a heta ku yingisela ngoma leya u ta rila mara message lowu wa khale yimbelele khale so music hi leswi u nga hi xiswona so hina ni la ku vula ku ri mani a ni tivi mani swa ku hi nga endlisa ku yini ku hi ri na machangani mpela hi kota ku twisisa ku ri hi fanele hi endla njhani ni ta mi nyika xitori xin'wana xi nga ni humelela mina ni humelele hi xitori xin'wana ni ze ni fowuneriwa hi van'wani a va endla switori swi swa ku tlanga ka ma TV se va ku ya ku kombela ku ri u va u ri koho hi kombela ku ri at least mi va mi ri koho mi ta fika mi endla nyana swo karhi mi endla swo karhi laha ka xitori lexiya se ni va vutisa ni ku no hi xi xitori xa koho va hlaya vito ra xona a hi nge hlayi mavito hi mhaka ya ku a ni ri hi xichangani va ri vito ra munhu hi homu ha swi tiva hinkwerhu hi nge hlayi mavito va ni vitile va ku tano se ni ku no mara xitori lexi xi vulavula yini va ku xitori lexi xa n'wina Vatsonga Machangani xi ri yini vito ra xona xi ri mani land of blood so a ni ri Mozambique va tlhe va ni fonela ni ri la kaya ni jikajika ni hetelela ni vula ni ku emadoda ni kombela mi ni rivalela ni nge swi koti why Giyani ku nga vi land of peace yi va land of blood ene mina hi xichangani xa ka hina leswi ni tivisaka swona hi xichangani hina Machangani blood ka hina i bad luck we don't want to see blood why ko choose hina ka tinxaka ti nga lani mi endla ku ri hi va vanhu va blood nkanjihani why yi nga vi Giyani land of honey or Giyani land of whatsoever yini mara loko ni ya tshama hansi se ni swi hleketa ku ri the problem hi nga na yona hina Vatsonga Machangani meni yi kombelaka ngopfu hina Vatsonga Machangani hina ti-professor hina ti-lawyara xikwembu xi hi nikile hina vanhu va nga dyondzeka lava va faneleke va gada va security ya ririmi ra hina ra Xitsonga why they leave us ku ri vanhu va fika va hi humesa va hi chela makhwatini why va hi chela makhwatini na ku ri na vanhu lava nga dyondzeka ku na vanhu lava ku na ti-professor ku na yini va ta na xitori va ku it will be Giyani land of blood and then we must that's why xitori lexiyani loko mo xi langutisa ka hina Machangani a xi mini nchumu and lexi nga mini nchumu swilo swa ka hina Machangani a xi twakali hi ndlela ya xi fanele xi twakarisa xiswona why ne xitori xa nation yin'wana na yin'wana xitori xi tsariwa hi vini va xona xitori xa Xichangani xi fanele xi tsariwa hi hina Machangani hi tivaka hina ririmi ra hina ra Xitsonga hi tivaka vuchangani bya hina loko hi ta hi kwini ya kwini xitori xa hina Machangani hi nge tsareriwi hi munhu un'wana wa rixaka rin'wana munhu a huma Nigeria a fika tsarela hi xitori xa u tiva yini hina Machangani u tiva yini hina Machangani xitori loko mo langutisa switori ka TV mi langutisa switori swa ma-India mi langutisa switori swa le Nigeria mi langutisa vanhu lava va tsala switori hi vutomi bya voho not hi vutomi bya hi Machangani hina Machangani hi fanele hi tsala xitori hi vutomi bya hina hi ku hi hina hi tivaka vutomi bya hina so mina ni la ku vula ku ri this event ne swi tele leswi hi nga ta swi vulavula hi ta va lava nga ti-professor hi va lava va tivaka namuntlha
hi hlongoriwaka lani tikweni hi byeriwa leswiya hi ta va lava nga na history leyinene ku va na minkarhi kwalani in the middle of the event somewhere around there lava va nga ta vini just ntsena va hi phawulela swin'wana swa ku hikanene hi lahlekile tiko leri kumbe njhani na because hina Vatsonga Machangani ku ngo vi timhaka ta ku loko ku humelela swilo swa ku va na ku lwa la tikweni always ku rhangisiwa rito ra Machangani Vatsonga a endlanga nchumu hina. So we want to come together as Machangani Vatsonga hi ta kota ku veni hi lunghisa yini timhaka ta hina na hina hi lava freedom phela leswi humerisaka xiswo swo tikomba nga ku hina a hi se va na freedom la tikweni kusukela hi 1994 hina ha ri makhwatini na sweswi no hi la ku huma makhwatini. This is the time this event hi lava hi tlhangana hinkwerhu ka hina hi supporta this event leyi hinkwerhu ka hina hi nga Vatsonga Machangani na tinxaka tin'wani va kota ku swi vona. Xilo xin'wana vanhu van'wani va kalaka va nga se xi realize loko ku ri na ti-event vanhu va ka hina va fanele va ti dyondzisa ku va attenda ti-event letiya because ti-event letiya masiku lawa ta shutiwa ti humesiwa ti va eka ti-social media na yini hinkwako. Loko mo endla event ku va ku ri na vanhu vambirhi mo ku Machangani then va yi humesa yi humelela yi ka ti-social media tinxaka letin'wana loko va swi vona va ri vanhu lava va kona vanhu lava Vatsonga ku na ku va Vatsonga event loko yi endla yi fanele event yi tala handzeni na handle yi tala hinkwaswo loko va yi xuta va ku hey kasi vanhu lava hi vulavulaka vo va tele so na loko hi susa lani hey ku ta tshika ku va na problem vanhu lava va tele. We need to support this event ku nga ri event leyi ya Dr. General Muzka na Dr. Joyce Rimani ntsena any event leyi endliwaka yi ri ya Vatsonga Machangani kumbe yi endliwa Tembisa kumbe yi endliwa Soweto kumbe yi endliwa Kwini kumbe yi endliwa Kwini loko hi ri kusuhi na ti-event teto ti endliwaka a hi tateni stadium hi komba vanhu lava swa ku hi kona lani a hi yo rhumisa hi yo va koho hi kona hina laha. So i timhaka leti mina ni lavaka ku ti vula ku ri maxaka mina ka 35 years leyi ni nga na yona ka music industry a ni la ku mi hembela ni se tshama ni ya ngangeni ni ya tsemeleriwa ni ku lava ni chela murhi wa ku ni rhandziwa hi vanhu a ni se tshama ni swi endla because I have realized something ku ri ka music industry ta ka mina I sesto nyanya ku rhandziwa ta ka wena buti ne ta va ni nga tihi ku ni lava ku rhandziwa ni ta va ni ta ku ni na nkingha yo karhi ni lava ku hi solve nkingha so loko ni vula so ni vula hi mhaka ku I have realized ku ri no it's about writing good songs. It's about writing good songs na but Joe va swi tiva before va na that calling va yimbele tinsimu ti nga rhandziwa hi vanhu swinene va nga se fika la va nga kona munhu ma vona if you write good songs tingoma leti vulavulaka na vanhu va ka n'wina va rixaka ra ka n'wina ti va byela swilo leswi va swi twaka tindleveni va ta mi rhandza mi nga ri na murhi mi nga ri na nchumu. It's like pastors, there are pastors all over the world, South Africa hinkwayo ka yona a ndzi tshama me ni twe vanhu va ku hi ya ka kereke ya mani hi ku munhu luya u na voice ya kahle loko a vulavula na voice ya kahle hi mhaka hi tala ka kereke ya munhu no va ya ka pastor lweyi a kota ku hlamusela swilo va swi twa la tindleveni ta vona they will always go there because they think u va hlamusela swilo va kota ku swi twisisa. It's same like music once you write a song that munhu a nga ta yitwa yi connecta na ye a twa leswi mi swi vulavulaka u ta mi rhandza mi nga zangi mi hlamba or mi nga zangi mi tsemeleriwa micheri wa mirhi. So hi mhaka leyi hi lavaka ku byela the young generation lava taka music industry swa ku write good songs tsalani tingoma leti nga ta vulavula ti vulavula na hina hi tshamile hi titwa tingoma ti tele ngopfu tingoma leti ti tsariwaka hi titwaka na vafana lava va chayaka sweswi va tsala tin'wana tinsimu hi titwa hey ti kahle. So we need to write songs and hi karhi hi swi tiva swa ku hi yimbelela hi ririmi ra hina ra Vatsonga Machangani hi nga make mistake hina hi Vatsonga Machangani a hi kuriseni ririmi ra hina a hi kuriseni vuchangani bya hina a hi kuleni hina Vatsonga Machangani. So the event ya ti 19 ta December 2026 yi ta va yi khome hinkwaswo
leswi swi faneke swi hi hlanganisa je loko hi ri Vatsonga Machangani. In short, that event hi nga yi nyika vito hi ku loko ku ri ku va ta switwa hi ku i mbizo ya hina Machangani. Khale ka khaleni mi loko ni kula a ku ri na leswaku khisimusi namuntlha yi le ka kokwani wa wena wo karhi hinkwerhu ya ka kokwani ya dya khisimusi. Lembe leri hi ri Machangani Vatsonga khisimusi ya n'wina ya dya ka Dr. Thomas Chauke. Ya hi dyela Saselamani khisimusi lembe leri. Loko hi heta khisimusi hi tshama, then ku ta va na ti-plan like we said, this event we want to make sure ku ri yi famba annually. Swi ta va swi karhi swi tiveka. I marito ya mina inkomu. Okay, yeah, mhlamuserile. Mhlamuserile. Kule question la ku yisa ka Dr. Maboko. I know na amukela udokotela. Mina na mfana wa mina ta va ti becoming a doctor. Yeah. So moni mnyika udokotela ita ka Dr. Maboko. La ku twisisa ne poster already say hi vonini ile ku hangalakeni all that. La ku twisisa ka this event ku ri swikoho leswi swi nga planiwa already mi nge se swi announceako leswi fambelana ku na event. Style. Koba ku ani swilo fani swi endla hi ndlela. Na ku loko mi vutisa sweswo ni la ku kombisa ku van'wani va nga tshama va ku vanhu lava vola ku endla event va ri voxe na. Vadokodela va vurile va ku anyone is open. Yeah. We are open for business people to come in and assist in whichever way they want to assist. We are not saying good event ya Hope Forward Africa Foundation. The event is for everyone. So lava va lava ku tikuma va part ya matimu, they are more than welcome to come in and join us as part of sponsorships, partners and whichsoever. But lexikulu i ku hi ku tsakela ka hina a hina ku yi vona event leyi tikuma business people, normal people, hi fome hi nga vuli ku event yi endle yi humelela hi mhaka Hope Forward Africa Foundation ri yoxe. Event a hi tekeni vun'winyi hinkwenu. Ko va ku obviously a ni ku fane ku va na loyi a rhangaka. Mara at the end of the day na un'wana loko a tshamini ni na slogan lexi na le ka ti proposal ni xi tsalaka xo imagine it's tshamile in 20 years time. Se kha ku vulavuriwa yona event leyi na wena u ku I formed part of that event. Swi vula ku na wena i part ya matimu ya event leyi, and the only way i ku va nga chavi a va ti tshineti kusuhi na hina. We are open. We are very much open, and van'wani va ngo chuha va ku kumbe va ta lava matsivitsivisi ya timali. Hayi, 5,000 it's enough. It can make a difference somewhere. And u kuma ku na wena your company logo is there. Logo matimu ma amarabeki. Once your logo is there, wa swi tiva ku va ri flyer leyi u nga tshama na yona 20 years down the line wa ta n'wi komba munhu ku na mina a ni u nga vula ku swi vulavula hi nomo va ku wa hemba u ta ya ka ti-archives swi fika ku hi leyi. So we are open. Vanhu va nga chuhi va twa hi nga kumbe hi mhaka ku endla event we're expecting ku ri loko hi ku hi lava ku munhu a ta hi pfuna u humesa 200. No. And there's no bigger amount. We are open for anything. Ivi hi tikuma hinkwenu hi common event hi swi tiva ku hinkwenu hi teka vun'winyi bya yona. Inkomu. DJ va ni tsakisa loko va hlamusela madokodela va kha va ku event leyiwani ku ta ku ri na vanhu lava va nga sungula music khale ku onarana lava va nga hundza misaveni mara va sungule music va hi tiyisa. Va tlhela va ku ta ku na the touch of ma 2K. A no va ri 2K mi nga ta ku hey na vulavulela i kha ni ri kona a no va ri 2K. So ni la ku tiva ku kahle loko mi languta music wa sweswiwani wa ma 2K na hanyelo ra kona swikoho swin'wana swi nga mi tsakisiki. Maybe sweswiwani ku nwa ngopfu mabyala munhu a nghena exitejini se a dakwini a performa swi nga ha twisiseki hi mhaka se i ri 2K o van'wana a nga tivi nchumu. Mara swo boha swikoho swin'wana swi nga kahle hi vona va swi endlaka ku mi lava ku va part ya event leyiwani. Ni la ku ta ku n'wina loko mi langute ma 2K tanihi vanhu lava va nga na vutivi byikulukumba va ngo va musicini i yini lexi vonaka ku xi nga kahle xi nga saseka lexi nga khoma music wa vona ene xi tsakisaka tanihi
hi vanhu lavakulukumba va nga Matsonga Machangani. Oh, ni hlamula. Hayi. va yi vekile va mfana mina ka n'wina Musa ku na bazi la ne. A mi lahlele handle. A ha ri kona. Moni veka hi ndlela leyiwani. There's nothing wrong. Lexi va xi endlaku. And then ni nge ku na xa right va xi endlaku. It's a process. Hina loko ha ku nghena ka music a hi ri ma 1K musani. A ku ri na lava va ri before. A va hi vitana ma 1K. So lava va sweswi ma 2K. So we learn throughout the process. Xa important ku as long as hi swi tiva ku hi endla music and the music xikongomelo xa music ku tsakisa vanhu. So loko ni observe mina ka ha ri hava xa wrong va xi endlaku and then ka ha ri hava lexi xi nga huma ndleleni va xi endlaku except to say loko un'wana na un'wana loyi a tikumaka a ri ka a public platform u huma ka ndyangu wo karhi ma swi twisisa va ri charity begins at home. So ni tshemba ku vana lava hi vulavulaka hi vona vana vatswari vana le kaya. So ku ri va kurisisiwe ku yini kaya mi ta twa hi music wa vona na matikhomelo ya vona but lexi nga kona ntsena ku ri va nga lolohi ku google va cheka lava nga ta before vona ku ri loyi a nga tshika a pfuke hansi a rhetile u rhetisiwe hi yini loyi a nga endla swo humelela u endliwe yini ma swi twisisa yi nga vi dyondzo liya yo i fanele a yi dyondza ka Shirimani because even myself I've got my flaws. Dr. General Muska has got his flaws. Na loko no vulavula na munhu n'wi byela swilo a ni vula ku ri a swi teki hinkwaswo a teki leswi a vonaka swi ta n'wi pfuna. So mina I would say it's a learning process throughout the way and then loko nkarhi u karhi u famba va ta swi vona because futhi today it's far much better because swa ku tala they are in the public. Kuna swa ti social media and all that. So information is all over the place. Munhu lo nga ta mi byela ku a ni tivi lexi ku xi vula yini njhani today u va ti endlisa because information is all over at the fingertip. So ni nga teka ku ka generation ya sweswi it's up to them to utilize the information laying up before them and then what I can say to them is to say big ups because loko mo langutisa na following ya vona is their age group. Maswona. So swilo swi le ka nkarhi wa swona hi nkarhi wa swona. So what I can say ku ri let us enjoy music and then hi tsaka hi seketelana the event itself. Loko ni tlhelela ka Dr. General Muska va mention swinharhu kumbe swimbirhi leswi swi ni khumbaka nyana ku ni khumba ni vula leswi swi ni endlaka part ya swona. He spoke about beef. The beef thing we know beef is not good. And I'm one person who always advocated for no beef. It's just that I happened to be guilty by association. So, and then that doesn't make me a clean person. Because sometimes, at the end of the day, kuna lwanga ona shilanga fa xin'wana la loko maphorisa va ta va ra ku ri na va mani mi khomiwa hinkwenu you'll only testify le mahlweni ma swi vona and then obviously loko swi fika ka mhaka ya Vatsonga Machangani it's true story swa ku fana swa hina Land of Blood I happen to be there and then but conscious ya yona loko ni landzelerisa kahle it makes a lot of sense to say before he saw what was happening on the Lishan itself. It gave him a scary picture. Yakuru, hey, kanja, must pieces. And then that scary picture itself, yona inga Africa yenda kuri mfo Africa tukumarika situation yale yakuru. Hey, before ni tsunela ngeni wo ukumele line. So those things. So it's lesson I mean I happen to be a Land of Blood and all that I happen to be a beef. And that doesn't make me a clean person. So lakuri situation lay Dr. General Muska ingat kuma irkayona. Na lay minen ngat kuma nirkayona. Here we are together. Yeah. We appreciating each other. I appreciate him so much and he appreciates. Mina futhi kahle mfo nifana ukayena I wish ku ri loko hi ta hlangana namuntlha yi nga ni byeli hi leswi swa kahle ni nga swi endla. Aka sina hemba. He tells me straight in my face ku ri bona hi mfo nga rivali.
wena u endlisa swikulukumba ngopfu avuton'wini bya wena na le ka mina vice versa. So ni nga ku mina hi ku hetisa ku hlamula question ya n'wina aka ma 2K a va ti voneli ku ri va kuma information hi ndlela ya njhani. Leswi hina hi swi vulavulaka loko ku ri na leswi swi va akaka let them take it. Ma swi twisisa but lexi nga kona ntsena ku na vona va tlharihi ngopfu masiku lama va swi kota ku ti kumela information ma swi vona. So I can say to them mina big ups to them whatever it is that they are doing they are entertaining the nation. So that's all I can say. That's the support. Now we need to support them. Na vona va hi support. Yes. Okay. Na mina ta hlamula ni teka hi ndlela leyi. Mina swi kona swi ntsakisaka swi kona swi nga ntsakiseki. Leswi ntsakisaka hi leswi i ku nkarhi wa vona and they are trying the best ku ri nkarhi wa vona wu nga jiwi hi vanhu van'wana u jiwa hi vona vini va vona. Ku na vafana lava va yimbelelaka sweswi ni va rhandza ngopfu na u yingisela na music wa vona va yimbelelaka tradition ya hina va chela na English ku komba ku ri se va dyondzile va xi tiva xilungu ne va chela na English la loko va sungula va chela English ni twa misisa me yima ni ku that's it va changani vatsonga va ka hina lava va tlhariha va la ku tirhisa nkarhi wa vona. Se ni ya ta ni fika ni buwa hi xilo xin'we ni buwa hi mhaka ya ku va ba hit yin'we a Nyamalala a nga ha vi kona ka industry. Loko mo langutisa Boot Joe va na 40 years va ri ka music industry na namuntlha na sweswi va ha yimile hi yima na vo ma 2K lava kandziya koho ya kandziya. Dr. General Muska na 35 years a ri ka music industry hi yima na vo. Why? Here's the story. Ma vona ku na swin'wana swi nga endla hi valungu ne swi nga endla hi valungu swi leswi a hi hinkwaswo valungu va nga swi endla swi nga wrong swi koho swin'wana swi nga right a ku fanele hi dyondza ka swona. Ni la ku vula leswi ka music ma vona valungu loko va endla a film loko mo yi cheka loko yi hela film ku ta va na a producer ku va na loyi a nga ta na ti-lights ku va na loyi a taka na yini ku va na vanhu lava hinkwavo ka vona hi vo va nga contributor ku that film yi va hi ndleleni va ke ri swona. Ka music industry kuna a composer kuna a artist loyi a yimbelelaka kuna a composer the one who wrote the song kuna the arranger the one who arranged the music kuna the producer the one who produced the music. What is the producer doing? The producer ne loko u ri artist u ta u tsari risimu u fika u nghena u yimbelela a producer va tshamile la se a ku yingisela u yimbelela sa swa ku oh man mfana lweyi lani u xotisa xilo xin'wana a xikhiya xin'wana xi nga endlaka swa risimu leri ri tsakisa ngopfu a stopa michini ku no hoxanyana leswi kumbe okay lani ku la ku yimbelela kambirhi because a sentence leyi u yimbelelaka hi yo yi tsakisaka mbilu ya munhu yimbeleli yi va kambirhi u nga yimbeleli kan'we yi ndlula yi ta va yi nga twakalanga. That is the job of a producer. So ama 2K namuntlha ne because studio swi tele all over ne studio swi tele hinkwako na le tindumbeni na le ka tindlo ta madzolonga ku na studio hinkwako emfo phela yi ta chana. So I'm sorry my brother. I'm sorry my brother. So Twana a studio Twana ke mashaka We got only event to pay. Twana ke mashaka mina studio ne swi tele so all over vafana lava va recorda ka studio leswiya lexi endlaka ku ri a ba hiti yin'we a disappear. They don't have a producer. They don't have munhu loyi a nga arrangeaka tinsimu letiya hi tindlela letinene kumbe ku tiva well va koho lava swi arrangeaka vafana lava ma 2K it's okay but mina ni rila ngopfu yini a producer because a producer u tatisa voko ra artist ra a composition ya artist a tatisa yini a risimu ku ri fikelela kwini
so a va na tona. That's why u ta na hit yin'we ene hit liya la yi fika koho ya u hleketa ku ri u hitile but hit liya hina hi nga va khale hi nga ti-producer leswaku loko a ku ve na producer veka voko maybe i nge yi fike laha not laha. So that's why when they va na ti-hit ne va hatlisa va disappeara ka music because of that. A va na swona swilo sweswo ma twisisa. Mina loko ni vulavula mavunwa va kona Buju vakulu ka mina. He understands the music. Let me tell you something. Van'wana vanhu va nga swi tiveki. Ni xi respectaka mina hi makwenu me Buju. Buju is an artist but he's an engineer. Yeah. Let me tell you something. Ka music wa hina wa Xitsonga. A ni se mukuma, a ni se mutwa munhu a kotaka ku mixa i music wu sounda like the way Buju is doing. Yeah. Anzi mukuma me munhu. Yeah. The mixing, the part of mixing, the part of arrangement. Buju ti artist leti nga tirha na toho hinkwato ka toho. Go and play music ya ti artist letiya u tlanga music hambi leti nga tirha na toho ndzhaku va Penpedi va Sis Esther. Go and listen to that music. U twa ndleve ya Buju swa ndleve ya Buju njani. The mixing of the music it's very powerful. We got one man that mina I know. I'm sorry ni rivaleni machangani vatsonga. Buju is one of the best engineer. Lui a mixaka risimu loko ri chaya ri tlakula munhu tindleve ta ya yima tshame hansi. It's Buju. So that thing ne, it's something that loko mi hlamusela ka yin'wana minkarhi a mi nge swi twisisi loko mi nga ri ngopfungopfu ndzeni ka swona swa vuyimbeleri. So mina party ya mina ya vafana lava va ma 2K ne hi yo yeleyo ni twisaka vava because today I'm telling you, you can take a song in a mix by Buju, you play it. And you take a song in a mix by Vafana Lama 2K, you play it. He tlanga ka speaker so yingiserile so. Hinkweri tshamile u ta switwa. Leswi ni vulaka swo ta switwa na wena ku no ku vulavuriwa timhaka to karhi. So what I'm struggling to find i ku vafana lava va ma 2K loko va ri machangani va nitwa a va yingiseli rito ra Xichangani ri ngo rihlampfu lerintshwa ri tiya hi rihlampfu ra khale. Meaning if Buju, it's not a sin, he's my brother, I know him. They can record wherever they're recording and they do whatever they're doing. But when coming to the final product, if they can phone Buju and say, no, but we have recorded something, you don't change anything, you don't do anything, just want your hand on mixing. I'm telling you, we're going to start hearing something very, very, very powerful. And to add on that, Mwana Madam, Thank you, Mwanaman, you can add. to add on that, they are doing that. Pale kusendleni ka nkarhi wa sweswi swi ni tsakisa ngopfu because na vona va swi tiva ku ri le ndzhaku a ku humelela yini. A lot of them are approaching me. And then which I'm happy about it because kuna lava va kotaka ku swi vona okay fine nge hi ya kombela vutivi laya ma swi vona. And then just now recently antirha na van'wana there is this other young producer na yena nga ni approach ku ni ta lava ku mi ni chekela ku swa mina swi tshamisekile na. That's good. If ever kuna swin'wana swo ka swi nga tshamisekanga mi ta ni byela ni ku you are welcome. So I think they are doing that currently right now. And then tsakise hi rito leriya doctor mi nga te I am one of the best as opposed to I'm the best. Exactly. Yeah, so one of the best or one of the good engineers aka Gaza because loko ni cheka kuna lava va taka na vona va ta hi matimba swinene and which is good. Ku ngo xota lana laya but they are coming very strong. So xa hina lexi hi fanelaka xi endla is to encourage them and also to show them. Hence na yona this podcast loko hi tshame laya we are trying to say things leswi kun'wana mi kuma ku a va nga swi voni van'wana and all that ma swi vona. So it's a valid point leyi yi vulavulaka and then it must not be misinterpreted as if it's something anti-Ma 2K.
We love them so much. They are our kids. So, and then, loko mina ntwa mutswari valavula phela ma swi tiva ku mutswari loko a lava ku ri n'wi twa a nga ri swi kahle n'wananga i fanele ku byela u twa ku na wena ku he mara okay let me go ni ya cheka ku ri i vulavula hi yini. And then so I like it the way he's putting it. We are trying to show aka vana va hina ku okay fine, this is where we come from, this is where we're going. Hi rhandza leswi mi swi endlaka. So that's why no I like what you're saying. A lot of them are doing that. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Mina ni lave ku iveka hi ndlela leyo because swi ni karhata ngopfu because when I look at mina na wena Bujo and some of the artists ta hina Vatsonga machanga leti nga tikulu a hi vuya phela hina ho famba se loko hi vuya the knowledge that we have in the music industry we must give to them. We must pass it to them actually. So Bafana lava they are very very good. Like I'm telling you, mina ntsakani kuna risimu rin'wana no ka ni nga siri kuma kahle ku Bafana lava hina va humesa na xilungu risimu leri ra tradition ya hina mara kuna kun'wana ri fika ri chela English a yimbela English yo that song watani twa misiseme yima ni ku ya wa vona ku ri hina machangani Vatsonga ya kule la Bafana va hina but lexi va fanele va xi endla. That is the thing that they must do. They must sit down. Va vona ku ri va nga tihlanganisa njhani na vanhu va fana va Buju, the mixing, mastering of the songs, and it becomes because na ku mbyela ma vona ku fana na gold la tikweni ra hina. Hi lwa ngopfu sweswi ku va teka swilo swa hina va teka ma gold va kwini. Mara loko sweswi nyana ho humesa misava leyi nga le ni ku nyika wena ni ta fumba hi ti truck ka wena jariti hinkwaro. Ni fumba jariti lera ni ku misava leyi na gold ne hi leyi ya wehe gold le u ta maka yini misava because kuna la ku nga endliwa ko refineries ti refineries gold hi vona swa gold se hi vona ku xonga ka yona loko se hi huma le that is the problem leyi huma ko hi ko la ku fanele ku endliwa ko swilo. So what I'm trying to say it's Bafana lava va endla leswi swa ku va cela va ta na ti hit va ta na to va ti khomile but the final that finally liya va fanele ku va yi endla ne u kuma ku ri yo endla ku ri no na maviti ya vona namuntlha una hit lembe letaka u disappeared swa ku kwina nga ha vona and he's got talent but na mhaka ya ku va motivate ku ri no they need to carry on, they go forward composing nice songs, recording and all those things i swilo leswi ku fanele va motivate hi hina hi nga va khale na yini but loko va fambela kule na swilo leswi swi va swi ri swilo leswi ngo va normal swi langutekaka nga ku swi normal and hina van'wana swa hi vavisa because we can realize ku that one has got talent. You can take him. Ekolog General Muska ava atamile hansi. This man can go forward and do music. Wavana for shakaraka hina. So mukumako sweswa swo humelela. That is the problem that mina I have. I'm sorry if maybe van'wana vanhu va ta niteka kumbe va nitwa hi ndlela yin'wana but that's what I'm trying to say. Yo yeah, Mateo. Me mention swin'wanyani hi tshama kha hi vulavula hi swo kwala ka podcast and mikuma ku ka tin'wana artists swi fika swi nga fiki kahle but in a way mina I'm one of the person loyi a nga le ka music also Dr. Jehovah Steve. So whatever I'm saying i swilo leswi ni nga na experience ya swona if you can do this ndzi ni vula timhaka ta ku if you want your music to sound good at least have 2-3 people who are listening to what you are doing wa ha ri studio loko u swi twa ku final product yawe a tshamisekanga wa teka u yisa ka lava va nga very good hi ti mixing and mastering for example like Dr. Joe Shirimani mara mkuma ku ka artist n'wana swi fiki kahle mara loko swi za swi vuliwa hi n'wina madokodela va vona loko xilo na hambi ku ri antirhweni loko ko vulavula wena u nga le hansi va nge ku yingiseli but loko ko za ku fika ku vulavula la nge le henhla swi tshamisekile so ti artist ka hina a ku vulangi mina namuntlha ku vuli madokodela a ku vulangi mina yeri hi pfala kwala so karhi se wa hi bani no va na just a quick question ne ka madokodela ma mina lama man tsakisi ngo namuntlha mi mentionile a hi vulavula hi ma 2K ne na music wa wona so just a quick question and no kombela ma 2K ma ka hina a ni zami ku mi lwisana madokodela ma mina
it's just something that I want to know. And loko va nga choose vito ra wena hayi ku hava ku rhanda hayi ku hava ku rhanda so ni la ku tiva ne you've been watching them, you know them, some of them you know them. I want to know kuri if let's say you want to make a song, ndasungula hi Dr. Joe, if let's say you want to make a song na ri 2K ra 1 ku nga va ku ri mani? Eish, Ruza. Na swi tiva ku ya tikanyana These are the pro. Ruza ne Why I'm saying that, and not that ni undermine van'wana. Loko a munhu nyika a choice ya 4. kumbe yi teka yo 4-4 ne Yeah. 3 or 4 3 mata I swi essentially leswi. These people differ ne hi maendlelo na vuswikoti and then na whatever it is lexi va xi endlaka. So mina aka artist ni langutisa a lot of things since I'm a lot of things. Remember phela ku na mhaka yin'wana lava ku mi tsundzuxa yona, if you are a singer, you are only a singer, ntirho wa wena ku yimbelela na ku tsala, then you are nothing compared to me. yeah Because loko vo teka mina va teka we va hi faka studio va ku hi huma na ngoma va ku wena nghena ka studio xa wena we famba nghena ka studio xa wena mindzuku leri xaku hi lava ku mi huma na ngoma leyi chayaka, mina huma na ngoma leyi nga ta va yi chayiwile, yimbeleriwile, arrangiwile, tlhe mixiwile, wena u ta fika u ta na acapella. Ma swi vona? Yeah. So I'm just trying to give you an example ya ku ni langutise swa ku tala ka ti-artists. Yeah. Ma swi vona? And then remember futhi loko hi ri ti-artist a hi nyikiwangi ku fana. Somebody is good at what is doing when it comes to singing, when it comes to composing. Un'wana i nyikiwe tindlela to hambanahambana. So when I talk about Ruza, I've listened to his material. Ni yingise album ya yena, the recent one. Ni repeat ko tala. Then ni ve na problem ya ku kahle munhu loyi I worry. In Malembe. Mabon, he strikes me as somebody who was born before. yeah Karlo ingaka wona. If those songs titsariwa yena, because anungibonanga phela lokho yeah sir yeah if those songs titsariwa yena, if that material uendliwa yena, I can say he's so gifted. And then we need people like him. So, and then I wish ku ri ntirho walowo unga heleli ntsena ka yena. I extended that vuswikoti lebyana le ka van'wana. Ma swi vona? So I think that's one of my first priorities. Ma vona lava ni nga ta ku loko ni va langutisile I can feature with them. Obviously Metro is obviously yendli matimu na yeah yena. yeah Ma vona mara ni n'wi faka ka number 2. Yeah. Ma vona? And then when it comes to number 3, let me be honest with you. Na vona J John yeah as somebody who strikes me as munhu loyi hi nga ta ku loko ni ri na yena a studio, loko ni vulavula language yo karhi ya music, when it comes to us is going to relate, because loko ni yingisa material wa yena there's a lot of elements leti ti fikaka ti reflecta how much he's listening to the music. Ma swi vona? And then a whole lot of others, but lero so far those are my 3 lava ni nga hleketa ku ri ka nkarhi wa sweswi not ku undermine van'wana, because remember loko vo ku nyika choice ya vanhu vambirhi va na nkingha ya ku loyi kumbe loyi na ma vona. Yeah, but that's where I see myself ni tikuma ni hlangane na vanhu vo fana na valavo. And then nothing one the artist, obviously they are very very good emerging artists. Let taku ni nga va ene na va tiva masiku lama nkama luwa loko mi ni interview ni nga va tiva mavito ya vona kahle. Kuna un'wana va ri G-Man, kuna un'wana va ri Sizer, DJ Sizer Xipikara. yeah Hey mfo. lowu ngunyutela swipikara Yeah, but yeah, mabon, and it's very nice what they are doing. And then Naranda, because now one of our acknowledge the legends, they're taking pictures with legends and doing this, mabon. Now look batlangana na mina and all that. So I think we have a brighter future. Akabona. Only loko vo kota ku yingisa vatswari kaya. yeah Loko va byela ku ri xa so xi wrong. Na vatswari ka music loko va byela ku xa so xi wrong. tshemba ku va mi twini That's where we are. ya Rosa ne yi nge tsakisi hi message ntsena na hi mbalelo
because Rose is like this. Makasuthi. ani vanhu va ri ruza swi kopela mambalelo madokodela so maybe he's learning. Yeah, no, he is for sure. No, but I think honestly, musically, yeah, there is something there. Okay, ni kombela ku hlamula. Mina kama 2K leswi ni nga xi vulavulaka ni na ku disturbeka ngopfungopfu hi mhaka ku ni nga liya ya mani ngoma swi kwini whatever ne but ni rhandza ku vula lexi ni kombela ku vutisa ka n'we mi nga la ka xitichi swa loko ho va hi hlambela lwandle hi ri vanharhu se lowun'wana a nga koti ku hlambela ene wehe hi wo u kota ku hlambela ngopfu lowun'wana wa vumbirhi wa swi kota ku hlambela hi wini lowu nga mi pfunaka swa ku mi huma laha u ta pfuna loyi a kota ku hlambela na pfuna loyi a nga kotiki ku hlambela why mi landza loyi U ta fa leya u le ngozini. So na swi ta ku lowa wa vu-2 u ta survive so hi ta huma hi ri vanharhu. ya se ni la ku yi vekisa xi leswi mina ka ku endla ti-collab kumbe ku yimbelela na vona ni va rhandza hinkwavo ka vona as long va yimbelela ririmi ra Xichangani ni nga va pfuna hinkwavo yeah mara a ni swi rhandzi ngopfu ku pfuna lweyi ni n'wi vonaka swa ku wa famba ni rhandza ku pfuna lweyi ni vonaka a nga fambi swa ku ni n'wi tlakula hi ta famba na yena hi ri vanharhu so why I'm saying this I'm saying ku ri if ku ri na artist leyi yi nga na talent yi vona ku yi na talent and then yi laha ku na un'wana wa mbona u na talent but wa mona ku ri maybe a nga koti ku kuma the style phela music it's about even getting your own style mara he's got the talent mina I can believe ku ri ni endla na vona mina swi rhandza ku endla ti-collab na artist ya ka yi nga dumanga futhi swona swi rhandzaka ngopfu because ni lava a duma fana na mehe and a duma ta fana na van'wana because if hi continue hi pfuna lava u kuma ku ri va ti pfuna hi leswi va ngo loko u kuma lweyi a kotaka ku ri a nga kota ku va ka 11 mu direct n'wi pfuna with some information leyi u fanele ku n'wi pfuna hi yona but most of the time endla collab pfuna lava va kalaka va nga voni ndlela mara u swi vona ku ri va na talent loko va twista u ta I mean if mina the first time I met Ntombi Marumbini ni mu tsalela tingoma kwato aye ta fela Marumbini lo ni mu kuma Ntombi nga tivi nchumu let me tell you something Ntombi ambi Xichangana nga xi tivi a hi Muchangani olove Xichangana nga xi tivi na ku xi vula na tingoma ta yena loko a endla interview ka ti-radio a ni va ni yima la tlhelo a vutisa mina ku se ngitsini ni ku bacele kanje wa swi but we realized that she's got a beautiful voice then hi muteka hi n'wi tsalela tingoma hi mu dyondzisa yimbelela Xichangani and she became artist leyi nga duma wa Zimbabwe Ghana all over Zambia all over Ntombi Marumbini was big na makamatiko man'wana ya la Africa so why I'm saying this it's good we help the one lava nga na talent hi va direct but most we need to help lava va kalaki va nga voni ndlela mara swi vona ku va na talent we help them that's why ni ku vutise question ya ku u nga pfuna mani loko hi hlambela hi ri vanharhu hina hi ri vambirhi ha swi kota ku hlambela mara ku na wun'we a nga koti ku hlambela wafa hi fanele hi pfuna lwiya before hi ta vona lwiya se a kota ku hlambela loko hi ri handle so we need to help them all of them mina I can do anything with all of them un'wana na un'wana va lava ku endla something na mina as long hi ta fika ni langutisa ni kuma ku okay i yini lexi ni nga xi lavaka ka yena ni xi kuma ni xi hlanganisa na lexi mina ni nga na xo xi endla something we can do it mina I don't have any problem I hope na Buju u pfune vanhu va ku tala ngopfu van'wana va nga tala van'wana va rejectiwile ka tindhawu tin'wana va yimbeleri kumbe voice ifunile va ku tala swinene mara a va pfuna va humelela in fact the same goes for you Same. yeah So byi hanyile vutomi we are more than happy to work with all of them if they want in fact kahle sweswinyana loko a hi ri vanhu van'wana va ku hi twisisa etimhaka ta ku hina hi Machangani Vatsonga we were supposed all of us getting into one studio recording one song i nga ta vulavula hina Machangani all of us hinkwerhu ka hina hinkwavo ka vohode ma 2000 we were supposed to go to one studio we sing a song i nga ta vulavula hi Matsonga Machangani ku ri madoda na hi vanhu hi fana na n'wina
Hey, we're supposed to be doing that. So it's something that sometimes you will never know ku swin'wana swilo u nga swi sungula njhani u swi endla njhani. But my wish ka nkinga leyi nga ka yona sweswinyana ya la tikweni leri, if we could have time we could go to studio, record one song yi nga ta va yi vulavula hi hina Vatsonga Machangani hinkwerhu ka hina. Hambi yo va yi lehe for 10 hours it's fine, hi yimbelela yi leha for 10 hours mara hi yimbelele hinkwerhu ka hina, un'wana a fika yimbelela rito leri, un'wana a fika un'wana hi humesa ngoma leyi hikuva na hina swa hi vava leswi swi humelelaka la tikweni leri. So mina in short, mina I can work na artist yin'wana na yin'wana, I don't have any problem. Thank you. No, mhaka ya kahle. Mina no na question yin'wana ndaku loko mi hlamula mi tlhe mi hlamula ingaku hi leswi swi nga ta endlisa swona hi ti 19 ta December. Loko mi byela ku ri hi performance leyi ma hi tsundzukaka sweswiwani, which was the biggest in your career performance leyi a yi ri kulu mna nga ndhaku ne maswona ku ri ya laya ni performing laya ntsakeni la something loko se ya ka event leyi wena ya ka yona mi nga zama ku hi nyika swona futhi le ka event leyi. Ni hlamula ku sungula. Okay, no man pfumelela. Okay. All right, mina event ni nga va na yo, I think I ri early this year kwalaya. A ni ri na yo Nyembani ne. A ni ri Nyembani ni performe ka vanhu va ku tlula swin'wana swo ma 10,000 people in Nyembani. And leswi nga humelela ne i ku a ni ri na mushado hala va ri le Lukwatini hi Mugqivela. Na yo event leyi hi Mugqivela na vusiku. Loko ni huma border gate ni suka Lukwatini ni huma border gate a ku ri 9 na vusiku. And vanhu Nyembani va yimele General Muzka. Mati va ku ni drive se swin'wana swa ku na namuntlha ni swi tivi. Ni ya fika hi 4 nampundzu a Nyembani nampundzu. Mara ni kuma ku vanhu va yimile va ri hi nge fambi General a nga se fika. More than 10,000 people were there. And then loko ni fika va va hlamusela ku ri General so fikile ko hi lweyi na ha ri hala ndzhaku ka stage. Ni twa pongo rin'wana ra ku ni twa tindleve ta mina ka ni twi. Loko ni nghena stage hinkwavo va ku mavoko ni vona swa ku ya no Machangani na va nghenile. Ni swi vona swa ku ya Machangani ya va koho. Mati va ku ri hi ndlela leyi a swi ri xiswoho ene ku va ku driver mina ni va ni fika hi nkarhi wolowo ni tlhela ni fika ni nghena stage loko ni nghena respond ya vanhu lavaya na mina leswi nga endleka laha ni swi tivi, but the event was very 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 powerful. I event leyi ni nga yi endla hi ndlela yin'wana ya ku na yi twa swa ku i event leyi yi nga va yikulu ngopfu swinene ene yi nga ni tsakisa ngopfu, and the performance everything hinkwavo vanhu va vulavula swona. And leswi yi nga swi tsala that event yi tsala leswi swin'wana swa ku na sweswi ne hi ti 25 ni ya loko u ndlula Vilankulu va ri le Nyasoro. Ta va ni ri Nyasoro va ha ri ku lunghiseleni ta va hi ri Nyasoro because of that event, because Mozambique va rhandza ngopfu music wa Xitsonga wa Xichangani va rhandza. Mozambique mu nga nghena tiko le ra Mozambique mu famba ni mi ta vuya mu nga twanga na risimu na rin'we ra English ra ku huma Europe or whatever overseas mu nge riti na risimu na rin'we. Va rhandza music wa ngopfungopfu wa hina la South Africa, music wa le ka vona mara va tlanga music wa vona wa Xitsonga ntsena. So it's good loko mi fika ka matiko ku fana lawa, because leswi mi yimbelelaka va mitwa na yini hinkwaswo and they respond ka swona. And loko ri artist it's very nice ku u performela vanhu lava tivaka tinsimu ta wena, because loko u yimbelela sentence yin'we the second one they are singing. But when you go and sing ka vanhu lava nga tiveki music it's very hard if you're artist, because vanhu vo yima ntsena va langutisa and then ka wehe u sungula ku phinika u sungula ku va na swa ku tala ngopfu. But that is the event man ni nga ni ya chaya ka yona sweswi. Yeah. Dokodela. Yes. Yeah, mina leswi ni nga swi vulaka hi leswi ti hlayile ngopfu leti ni nga ti performa vanhu va tsaka swinene, and tanihileswi mi taku mfoyi vulavula ku vanhu va ha ri ku tsakeni about the event, about the performance and all that. So leswi ni nga va promisaka xona i ku a va languteli a performance of the year ya mina na Dr. General Muzka,
because we'll be sharing the stage. There will be a time where we'll be sharing a song. Loko swi fambe kahle, which we are planning, we tava hi recorder 1 or 2 songs together. So somewhere in the process, ku tava ku ri kahle ngopfu, va ta va hi vona hi ri vambirhi. Hi yimbelela ka stage xin'we, hi yimbelela risimu rin'we. Ku na leti va tivaka ta le ndzhaku nyana, hi ta va tshwetanyana na hi tona futhi. But I think the performance that I'm promising them, apart from my performance, I performance ya hina hi ri vambirhi. We are going to set it up in such a way ku hi kota ku komba vanhu ku ri, you know, the unity ya Mpumalanga na Limpopo a hi tiyisiseni, hi tiyisisa. Hence, this is the case. Remember, look, we have like 75 years, 35 years ago, 20 years, 40 years ago, a hi karhi hi yimbelela Xichangani, Xitsonga. A swi nga ta cinca today just because ku na man kwalomo. No, it won't change. So that is the aim ya event leyi. Na hi nga swi tivi ku ri ta hlangana na leswi. Yeah. But it's telling you, okay, fine, in nkarhi wa ku ri acknowledgeana. Mavona, in nkarhi wa ku ri vanhu va swi tiva ku ri va hisa lava taku hi kona, va huma kule ngopfu. Leswi va nga swi endla swi tsakise vanhu. So I'm promising them the performance leyi va nga swi tshamaka va yi vona ya mina na Mfu. That is what we are planning to do. And loko swi famba kahle, siku rin'wana mi nga kuma ri ku ri na van'wana hi share na vona. Some of the songs still depend, because as we build up, kuta the ideas ta ku hambahambana leti mi vona ku ri ti fika ti kurisa the event itself. So yeah, ni nga yi veka hi ndlela leyi ku a va languteliswa kahle ngopfu. Hi yeleyo mhaka vhele mfowethu u yi vekile mkhulu, hi ri mkhulu hina, u yi vekile mkhulu. Performance leyi nga ta humelela leyi ta va yi ri ku karhateni ngopfu swinene according to the plans leswi lavaka ku endlisa xiswona. A hi lavi futhi ku swi endlisa leswi vanhu va nga swi tolovetisa xiswona. One thing that we're planning it will be one stage, and then Bujo va ta va ri na change room ya vo kwala staging. General ta va ri na change room ya yena sidini. Dokotela Bujo va ta va tshame ka xitulu xa vona. General Muska u ta va tshame ka xitulu xa yena. Hi ta va hi ri staging hi nkarhi wun'we. We are going to perform hi nkarhi wun'we. But what is going to happen is Bujo will perform 2 songs. Va heta va tshama va nghena change room va cinca. I go in and perform 2 songs. Then ni vuya ni tshama va nghena 2 songs. Na mina ni nghena 2 songs. Just like that, we change last staging, and then loko va hetile tinghoma leti va ti hetaka na mina heta ti hetaka, then we change. We perform the songs that we're singing together. Mina Yeah. that will be the first time swi humelela ka industry ya hina ya music ku ri we a hi endli swona leswaku u ta performa loyi a huma ku nghena un'wana kwini. Loko va ze va ku se siku leri hi nga fikela roho hi leri fikile, we are ready, all of us, our dancers, everybody on stage. Ku ta va ku tirhisiwa xisweswo until hi heta hi tinsimu leti hi hetaka tona timbirhi hi huma estagini, and then se continue tin'wana ti-artists lava nga ta va tlanga. Because nako andri loko mi endla swilo, I think sometimes we need to always hi langutisa ku ri loko mi endla xilo xin'we nkarhi na yini na hinkwawo swi hetelela swi boranyana, swi normal leswaku swi normal. This event I love ku ri yi va hi ndlela liya, but hi tiyimisele ku ri vanhu leswi va fanele va swi vona va swi witnessa a va fiki va xava mathikithi va va kona. But we are going, hi sungunile hina, hi sungunile ha practice ha gym. Amumoni Bujo, amumona n'wana amumona committee sim na me se sungunile na gym. Because a ku na nkarhi wa ku tlanga lena kuna nkarhi wa ku tlanga lena na mina mtapata va ku tala va ta hlamala generally tiva yana a ri na xikhwirana a mi ta kuma ku ri na 6 pack stagini, ku ri na 6 pack, ku ri na masele loko ni mbale xikipa xi la ka voko la xi khoma xi nga koti ku pfuleka na ku pfuleka hi masele. So what I'm saying is this is one of the biggest event leyi yi nga ta va yi ri koho ka rixaka ra hina Vatsonga Machangani, and we still want to continue doing that. Like we're saying, the event ta hina ti ta va annually. It will be just time to say iya queen. So we are ready. We are ready. Like when we started, he vulavula na Swara, Swara me maboko.
The day we started, we were ready, man, Abujo, long time ago. We are ready. We are doing everything. Eventually, you were successfully. Like, kuna maritola osvara anga ma bulabula nilava kukumatatisa. Hi busy na project in'wani hi lavaka ku ri yi ta hi pfuna ngopfu ku hi kota ku ve ni hi promote this event ne yi ta huma ka ti-social media. What we're looking for, it's hi lava va nga na ti-business van'wani va koho lava hi nga tirha na voho hi yile ka tindhawu ta voho ya tirha na voho. We are thinking of doing a project ya ku hi vulavurisana na voho hi ya endla a promotion le ka voho hi nikela mathikithi na yinini ka tindhawu ta voho. But hi ta vulavurisana na voho so that we meet halfway na voho ku ri how are we going to do that or what? Because va swi tiva vanhu lava va ti-business laha hi tirhisanaka na voho ku ri Boot Joe loko va charge va ya ka voho i mali muni, General Muzka loko a charge ya ka voho i mali muni. But we are giving them a special. Okay. They will find Boot Joe na General Muzka va ri ka ndhawu ya voho hi siku leri voho va nga ta langa roho hi leswi nga ta va hi twanane swoho va nga ta va twanane swoho na va foundation ya hina. Va ta twanana na foundation ku ta tirhisiwa ku yini ku endlisiwa ku yini, then hi ta kumeka hi ri le ka voho hi special lexi nga koho sweswi xa ku phusha this event ya hina ku ri yi va successful. So i marito lawa ni lavaka ku matatisa leswi va ri a ha swi hlamusela. So but swi ta huma ka social media ku ri ku ta tirhisiwa ku yini. Svara na tshemba swa ku loko va huma lani va ta siya na ti-phone number vanhu va ta kota ku va fonela va vulavurisana na voho. We need to start moving. Lembe ri herile nkarhi se wu fikile hi fanele hi sungula ku ve ni hi phusha the event. Yeah, before ni mi nyika nkarhi producer dokodela va mention mhaka ya titlapfani na ti-six pack la swi to nyanya ku mi karhata ma 2K leswi va hlufane swi ta ku se ku na 6 a ni sweswo swi tsakisiwa hi malebvu lamo basa. a na hala ta vutisa since va vulavula hi ti-physique na yini hinkwaswo mata since ni sungula ku tiva dokodela na dokodela a va cinci I'm age mi dya yini kahle kahle but I'm age na nchumu you don't age at all mi ri two la ku kuma this secret la ku kuma secret leyi mina ni nga ku thanks to mani wa ku sweka ne i mani va ni hlayisaku mani Shirimani hi vona va sivaku loko no ni nwa glasi ni ku tinharhu va ku oh it's enough. Loko no ni famba ni ya peleriwa hi dyambu masiku manharhu va ku no ngaku it's too much. I think family munhu vuyena u shapiwa hi family leyi nga n'wi surrounda na vanhu lava nga n'wi surrounda because you cannot do it alone. Masivona and na wena self a wu ti voni wo twa hi vanhu loko va vulavula. Mina lexi ni xi tivaka va ri ni ondzile hi lexi ni xi tivaka ku ri va ri xi herile lexi and swi ni tsakisa ngopfu because hey man very seldom ni tikumaku ni tsandzeka ku pfuka ni ya ku rimeni ma swi twisisa. So then but all I can say ku tikhoma kahle ka wena na ku tihlonipha. Yeah. Respect yourself. I mean to be a musician, let's not forget ku music i ntirho ne. Loko ni ya ku yimbeleleni ni mbala uniform. Loko ni vuya ni hluvula uniform ni munhu, I mean ordinary person ni le ntirhweni, so I can't practice everything everywhere. Ku ntirho wa mina wa ku yimbelela se ni famba ni ri musician all over ni famba kona ma swi vona. So loko hi ya ku yimbeleleni ya ntirhweni loko hi vuya hi teka thulusi hi tiveka hansi and then we are normal people. So it's just to respect yourself na ku respecta vanhu va wena na ku respecta craft na ku respecta ndyangu wa wena na loko u ri na nkateko wa ku ndyangu wa wena na wona u va u ri around you. Hi sweswo i support system hi yona yi endla ku ri munhu a va product yo karhi, the end product. Okay, Mr. Maboko, event safe again. We're almost there. So Sorry ku yimisa.
a va hala ku hi byela Oh, I'm like jele. Until lo khosa ba ku hayi. Lo mboko ba ta hlamula. Swi nga sali le. No, ni nga salanga na mina no la ku tatisa vanhu va ku tala va ri tani loko ni tshika ni famba na mina ya va Mozambique hambi Mozambique ayi vanhu loko vanhu va ri general mara kasi ku endleka yini a wu gugi since ku tiva uri so a wu gugi kasi ku endleka yini ntisweni va hetile mkhulu hi hlayisiwa lomu ndyangwini hina hi machangani vatsonga hi vanhu va ku tidyela vuswa ni loko mo humesa swilo leswin'wana swa ka hi nga swi tivi leswi hi fambela kule ngopfu na byona so na mhaka ya ku vhele loko mi hlayisiwa mindyangwini mi va na vanghana lava va kota ku mi khuza loko mi lava ku endla nkarhi wun'wana swin'wana na swin'wana swa ka swi nga ri kahle va hatla va mi khuza mi yingisela ni xin'wana futhi ne mina Buju a hi vanhu va byala a hi vanhu va byala mina Buju hina tanihiloko hi ri vachangani vatsonga ha swi tiva swa ku byala i bya ku phahla hina loko hi lava ku phahla loko u phahla nyana katsongo nyana ma vona mara a hi vanhu va swona sweswo hi mhaka ene a hi fambeli ngopfu ka swona ngopfu ene hi mhaka mina ni rhandza ku khuza ngopfu ka ma 2K vafana va hina lava va sungulaka music sweswi va dumadumaka kinga leyikulu yi va ki ri koho ka swilo leswi hi yo yeleyo ya ku tala loko mo ze mi sungula ku nghena ngopfu mabyaleni mi sungula ngopfu drugs yini Buju since ka 40 years leyi a va se tshama va dzana na drugs ku ri va ze va va so Dr. General Muska 85 years no drugs a se tshama ku dzana drugs so kahle mi endlela yini swilo swa ku a swi mi pfuni hi nchumu ma swi kota ku endla swilo leswinene mi nga dzahanga drugs ma swi kota ku endla swilo leswinene mi nga nwanga byala because swilo sweswo swi na switandzhaku loko u hetelela se u nghene ka swona ngopfu na talent na hinkwaswo ka swona swi swa hela hi va vonile vanhu va ku tala ngopfu hi va vonile ku na vafana va nga hi kuma hi ri ka game leyi van'wani va nga sungula va yimbelela kwaito vafana hi ngo kula xikan'we hi ku hambanahambana hi ti-genre ta music na yini namuntlha van'wani va ku va ha ri kona ena va ri vatsongo va hi kume hi ri ka game leyi va ri vatsongo va tlhela va famba va hi siya hi ri kwala because loko ri munhu ku lava ku tihlayisa mo especially loko u twa swa ku tirha hi vanhu ku lava ka u tihlayisa u fambela kule ni swilo swa ku fana na sweswo leswi nga endla ku ri ka mundzuku mi tikuma mi cincile but xin'wana xa makumu ni nga xi vulaka xi hi endlaka mina na hi tshama hi ri so hi na gymming yin'we mina na Buju hi endlaka hi ri vambirhi hina gymming is to like music and always in the studio because when you're in the studio that is the biggest gym leyi u nga yi endlaka ku loko ri artist swa ku minkarhi ya ku tala u va u nga ri ka swilo swa le handle u va u ri ka game leyi u nga ka yona that is the only thing yi endlaka hi va hi ndlela leyi nga hi swona inkomu If I tshama hi ri studio na hina laga xangani gang tshama ka hi recorda the episode ta va right tatana my question was like ani ngo events ya fika sweswo yile kusuhani ngopfu la ku ta ku mathikiti mali muni and ma kumeka kwini ya hi ndlela yaleyo Oh, okay, Nko. Ita sungula ka general 100 rand. And then kuna golden circle 250. Then ina VIP 800. Okay. Makumeka ka computer kit. And loko no mbyela I think the mistake and fane ni print stat nta xivona. Tickets are already being sold. Vanhu vele ku xaveni ka ma ticket. And I would urge people ku ri na vona va nga email the last minute they will be disappointed. And now show fana joke they are strict in the number. And loko ma ticket ka computer ticket ma hela wa lexi nga xi endla. Ita va nga ri ku xaviseni ka ma ticket gate. A gate ni to va kha hi scanner ku checka the on the city ya ticket. So lexi nga kona eku munhu anga email ku nta xava loko se kha swi ya kwala you might be disappointed. Hi leswin'wana leswi nge le ku nchaviseni event leyi. Loko ni kuma ku we have already sold more than 2 point something. And the limit is between 10 and 15,000. So my bona ku yi komba yi. Vanhu banga email it last minute because they might be disappointed. When I urge them, let them start buying tickets now, and we'll be running the competitions through our social media
I urge them ku nakona ba followa ti group leti ti nga kona ya dokodela Joe na dokodela Muska na ya foundation. In most cases loko ba posta something na ya foundation ba yi tagga la. So I advise vanhu aba swi follow leswi swi ta ba benefita swinene na ku va kuma more details about everything that is happening. So mlako njeko akuna munhu un'wana a nga le handle a nga ta ku hi leri ticket ri nga va ku ri valid ri kuma computer ticket ntsena. Yeah, me a compete. So vanhu va nga bayiseki munhu a ku ni le tshembisana na mathikithi ma event ma 500 va nga It's bayiseki. strictly compute ticket. Na hambi mina mina ni tetani na hambi vona madokodela a va na mona mathikithi ma huma ka compute ticket ntsena. Phela anu ku nita ku Mosia 1 2 ah ta mashava ta mashava. Yeah. No, lavakulu va ri ku dya ku engeta hi swona ni nga ta vulavula swa rhoma ku ri na madokodela va ri ku dya ku engeta Dr. Joe n'wina hi tshama hi ri na n'wina khensile swinene ku va mi tlheli mi ta namuntlha for ku ta hi ta vulavula hi event leyi. Dr. General Muska, this is our first time and we still want you. I khensa swinene ingaku timhaka ti tele Yeah. timhaka ti tele la ende swi lava hi tshama hasi hi ti vulavula. Yeah. 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 Yeah, ni nga swi vula leswi hi mina but the boys got talent because eminkarhini ya ku tala mativa loko mo kuma nguluve no mo kumula ku iguruma yimbelela kumbe yi va njhani ne a hi nge swi koti ku yimbelela yi fika kwalale ma swi twisisa. So it takes somebody that's got talent ku ri a tlhangana na vanhu lava va nga na talent va kota ku ri va mu yaka. Hi tele ngopfu mfana luya hi n'wi yakaki but mbili ya yena from the beginning when he started singing he wanted just to be like General Muska and a ti kuma ku ri i wa laha Bushbuckridge kwala na meni u yaka koho i n'wana wa buti and then you know so ku ve na sweswa ku u kuma ku ri na loko a yimbelela u ya a landza exactly and a tlhela kuma ku ri laha Bushbuckridge I think studio leswi nga koho hinkwaswo vanhu lava va ti-engineer lava tirhaka laha most i lava va nga guruma hi the late Ringo Mkhari. Okay. Loyi a yi ri producer ya mehe wa kwalaya Bushbuckridge. So swi olova ngopfu that's why even the sound it will be the same like General Muska but mina I'm feeling happy because I know ku ri na loko no tshama hansi ni lusa timbuti ne at least there will be van'wani va ku fana na yehe va nga ta teka disco ya Xichangani va yisa mahlweni because ni la ku mi byela ni pfala na mina disco ya hina Vatsonga Machangani a hi yona ya ku hi nga yi undermine ngopfu. Disco ya hina Matsonga Machangani hi yin'wani ya music ya hina Vatsonga Machangani yi nga hi connecta na ka ti-nation letin'wana. E.g. the late Paul Ndlovu a dume hinkwaka kona ni ka tinxaka tin'wana ta ka hi Machangani. The late Peter Tinet a dume ka tinxaka letin'wana hinkwato ka toho. So disco liya ya hina ya Xitsonga hi vulavula hi my brother Penny what a powerful artist ka hina Vatsonga Machangani Penny a be misava hinkwayo ka be hinkwako lani Africa hinkwayo ka yona. So disco ya hina ne yi na that thing ya ku ya swi kota ku hatla yiva tinxaka leti tin'wani hi xitalo. Dr. General Muska hi vulavula hi ku tani a wu nge muthinti Mozambique so but ku na lani man ni fikaka ni twa ku vava nyana but i swa siku rin'wana hi ta vulavula siku rin'wana. In short Teddy Mkwembu i mfana wa mina n'wana buti wa le kaya hi phusha ririmi ra hina ra Xitsonga hi phusha Vatsonga Machangani inkomu.
Yo, Kesin Dogodela. So, logo hi pfala ni hi ta yi pfala hi n'wina Mr Maboko. Ni mi twe mi vulavula hi ku mi fane mi siya ti-contact. Ya, mo fane mi ti siya kahle kahle ti-contact cause na hina hi ta ti lava. Mina swi tiva ku already se ni buku yi khale. Yeah, na hi rhandza confidence ya Exactly. Loko nga ti faki u nge fakiwi. swi vula ku na n'wina mi kona laha ka voting poll hi ta Min votela hey, min votela. So yeah, siyani ti-contact ne ku ri lava lava ku va part of this event na vona va kota ku mi fonela sweswi mi swi lavisaka swona. yeah no na cancer ene na loko ni ti siya vhele ni kombela ku va swa event ku exi swi nga onha swin'wana u kuma se ku nghena message twa ku hey wena u expecta ku event kasi se hi swin'wana Yeah, hey. but ana swi tiva ku vanhu va hina va hala ka hina va disciplined va ta va fona va endlela swa event the contact number is 071 206 8804 071 206 8804 we in our TikTok page Yeah. I Hope Forward Africa Foundation, both ka Facebook and TikTok. They can go there and follow nakona that most of the things was recorded. And then xin'wana lexi ni lava ku xi tiyisisa i ku vanhu sweswi va nga swi vula ku this thing will be annual. Yeah. Bo chaka ku mi byela ku hi ku navela ka hina. Vanhu lava they are even big in Mozambique. Our plan and our wish ku tikuma ku loko se hi ya ne le Mozambique this thing hi va hisela na vona hi ya va cancer because na vona they need to celebrate this legends. So na yona it's one in the pipeline ya ku along the way loko hi koka hi ta yi sungula sweswi hi landa ku Saselemani. From Saselemani it will be either Bush or Tsanin. Then from Tsanin then Bush yale ya boha hi fanele hi sungula kwalano. Then from there it will be Gauteng. Then after Gauteng hi nga yi banyana yi va international ya Mozambique na bona ba cancer ku ba supporting. I feel like yi nge be fair loko ho ba hi va sile vanhu lava because General Muska today is who he is because of them as well as na Dr. Joe. So let's give it to the people and celebrate their legacy. Ba ha ri ku ti hanyeleni na vona na loko se va ta va teka tintambu va tshama hansi va ku at least I've been celebrated for what I've done. Inko. Hayi Mkhensi. Kuna lexi lava ku xi vula? No anna xo tala mara ni la ku vula ku le one episode ne yi ndzi tikeli nyana ku va xikarhi ka vakulukumba lavawani swa chavisa nyana like ani tshama ani nga swi hleketi maxaku ku ni nga tshama na madokodela so hi vulavula so ani swi tivi ku ni filisa ku yini xo ku ne le ka va tsaka ngopfu loko episode leyiwani yi drop swa straight because no van khawurini swi ta tika nyana so loko hi hlangana kun'wana mitlangu ri ku na khele nyana i timhaka ta ku kahle kahle ni khome vanhu vakulukumba ngopfu so a ni lavi swi suka mara ya and mina khetsa ku loko hi vi na episode ya kahle and event ne a hi xi lexi ni nga ta xi misa like this year if there's something that I'm looking forward to ne i ku ya ka event leyiwani ya le Saselamani cause no ma Green Farm hi le kusuhani valungu Plan company ka na ka mina la ku famba lomu ka pfale ni kombela ku apply leave ka na muhla ku nta va nrala so min ya because ni twa ni ri munhu un'wana ku kumba ngopfu namuhla ku va ntshana vanhu lavani khezi swinene Hayi Khensini ku dya ku engeta. 19 December. Yeah. 19 December ya Ale Mozambique ile kuteni. Yeah. ngesa Elected. yeah Elected. Buka maule.